Me hela kana ya ka itse South Africa tota go bua nnete yone ka bo yone ne ba tle go ofara ka gore le do e ba di treat ka te go tswa gona le tiragalo tse di diragatseng ke tsalo PP ngwa tse dingwe o buile ka tsone ke gopola na re ile go perform gona le kwa re perform ate every the 16th of December ko motse go temo letse re na re perform ko so ora re na go nna gona le di awards ka kwana ora hey na go ya di awards ya chaya go sia ba re ya chaya le soswa ke re go tola go bordere ra go sima re fola line kana bordere le e busy ama district batho ba go zima go ba heta te ke ne bordere e busy e ba hela ba re kopa gore go sia ba re ke talentsha tsa mapo e lo di passport a ba re di passport tsa lona ke tsai e be re mara re di passport a ba re no so sorry e be le dirisa diplomatic passport ka gore la le kore na hane le nna lona bonze ya celebrities re di itse mono ba dirisa tsone ndo tse passport tsene tseo tsa maemo so a ba re ke tsona gore ke te ke kwalele kwalo ke kwalele go Botswana ba le di passport tsone tse re na kwa tena ra ntshiwa ke mapodisi ra ba re betsa le bone la bone ra tsena mo bordere ha ra fola line re le police tsa di passport tsa rona tsena kwa di tempiwa a ba re hitse ba re hisa go Botswana bone ibile ha ba bona re tsena kwa ke ba tsho ba re ngwe ke ministera ke ba ke be ke lo ba le ke rola ka bona because respect re ne lo aka kwa ke tona tota go gaisa ka kwano ke gopola hape le mo bordere a mantle mo tso ke tsara roka bua story sa tena go ngwa re fodile line ba itse ba fodile line mo Botswana a mantle ga na diplomatic passport tsetsa ba ha ke itse ono go ibile ke batla go tsoto mission ke batla le tsoto mission khai no le Nigel so le tsile go ngwana yona ha ile a mantle at the time no of different identities. Podcast with PODI-CAST. Yo, from BW to the whole wide world. What's going on, everybody? It's PODI-CAST right here, straight from Staywell Hotels in Mogwe. I'm your host, CAR, and I'm going to be chilling with you for however long this takes, because I'm trying to get to the bottom of so many things, because this gentleman who I'm sitting with right now is not just someone that I consider a friend in the industry, but it's also someone that I consider a big brother. Last time, because what they've been able to do, himself and his other two group members, is something spectacular. And the very fact that he's here also just goes to show is good with sharing knowledge as well. So I'm very, very happy he's in the house. We know him from Culture Spears, which is a Botswana traditional music group based in Botswana. And it's famously known for the track Kulenyane, a name ever since Township Rollers beat KZG. Kulenyane, and it's a trending word right now because they're also performing at big events in South Africa, including the Economic Freedom Fighters launch. Yeah, their 10th anniversary. And yeah, man, come on, you know who I'm talking about. KABELO Mogwe from Culture Spears is in the house. What's up, Papa? Yeah, kete morena. Yeah, KB. 82. Yeah. Because you know why I say that? I remember there was a time when Nerloko National Stadium and why he sort of push but and then I always knew there was a guy from Culture Spears. But he's in a Benz. Yeah. But big up, thank you so much for joining us. Podcast interview tata. Why? I mean, from Culture Spears, from Dinako 6 Kids, you don't do a lot of interviews. The only time I literally interview, I promoted it all. So, Corona interview when
ke gakolola se mme ke tsala lo yena no a itse no gona le channel o ne tile mono ya no ba re potile ka sekgowa ka ba re se ya dingalo be re simula go nna re doja di interview ya no mme ke ne ka bona re bua sekgowa sentela ko ba re interview ya go Zambia nya ko ne ke khona go tshologa ke iputsa sekgowa se tswa kae mare re simula go sa avoida thata gore Patrick ya sekgowa no mare me ra itumela bra ya ka I mean this is an opportunity gore Batswana le bona ba khona gore ba go itse le ona ba tlhaloganya le gore you know this amazing brain ya gago you know sente etswa kae so that's why ke tlo go ba isa all the way contenting gona gore ra utlwa gona gore gate Culture Spears was formed mo di banks since Chobe River wena contenting Mogwe o tswa ko kae na ke tswa ko Mau tota ke tswa ko Mau ntate o tswa Mau mme o tholegile go kgaolo ya boteti mo motso go tematshung kone kwa ke goletse te le go bolthakane ke tsenya sekolo ke haletsa go thakane senior mme tota go tsholega ma ka tshola ke le nose re tshotsa le di triplets so le triplets ba sa di ba le babedi le monna ene le Kabelo Mpho Neo go re wa utlwa re ke ne ene le yo mo thoka etse disi ka February ngwa tralo tsene da nka mathata ka re ya go ne la ntha ke bona ke tiragalo ga go nna yalo re go le trainer re tena 40 ka ke re tena ka December 21 ora ra etsa go celebrate ne ra bua yalo re kana me ha le di triplets ana yo mongwe hela o tlo go thokagala mara go thokala yo mone ka bua yalo le ko le so ke bua gore gone me at least re khonne go tola 40 ra tere bua gore ha te botshelo bo simolla ka 40 but gone a mo a go robala ka kagiso ne le Mpho Neo Kabelo ke sone se se dile gore ke re opele because ntate ne le mopidiso motona wa chorale ene le mopidiso motona ene Mr. Tralmo go ile a thokagala delay Tralmo go ne le mopidiso motona wa chorale go ne go matshung o rutile pele a ruta bagolo ba ile gore leka le nna go ne kenyala no gona le choir ya bagolo ba go tena ba rutwa ke ntate ba go pela wa bona le maloba ha ka leso ke ha re tsena mo koloi mme o ngwana sa itse ke teng koloi go mo shona go buditse rragwe phakela ha o pela because re go le re ntsana re tla bo le bo 4B na le Mpho Neo a ke ntate ne le teacher so rare re simtsela re ya traditional hate ene 4B re se re tsena sekolo re khatiwa la ke go bina go mo go re dira re ano re rate kopelo re simana re ntse nna le Neo ne re bina traditional Mpho ke ne ka re ke motho kana la le go di triplets yo mongwe na di dimetse le jone bo celebrity tota na sala re na celebrity ka le bakala gore ne le di triplets ha yo mo hela tsela ha re ke khopla re bala wane ha yo mo hela tsela ko nta class re tsela ko nta class re kile ra kgaogangwa go te yo mongwe go te re tsene mo class tse di harloganye ka mo sore patagana la stilo ko class ya go mo ka mo sore wa bona gore ne re go le ntse re gore go mo ga go itsega go ntse go mo go nna wa bona le ko sekolo ne re ha le ko junior ha o ntse mo class bona teacher o mo ga gore ga ba go te Kabelo mo go ke ma ba ke emela ka dina what kana ha ngo ba kopana le Mpho Neo a re bana ba basadi na ba tshwana e go te le di twins ne bomma ba ta ba ganetse le ganetsa le ba re nya re di triplets a di twins e ta go tshwana gore ke go bitswa ke nna hela ke nna mosimana na ya letelwa go tsena ko hostel ya banyana hela ka le baka la gore di triplets ba nna bo dinga mola tse di tona ne di khona go nthoma di shete ka gore ba go ainela ka gore ke nna hela ne ke letelwa go tsena so ke ra re ke hudula ka history yana ene ya go itsege le kopelo traditional ko sekolo go simolela ko primary o ithela senior ne ke ntse ke bina traditional dance ke dira le music Mpho Neo bana ba wina award ya go thabeletsa kwa assembly na bana ba ka mso go thabeletsa Mpho ka mso go thabeletsa Neo ka mso hela yalo bana ba wina da award ne le mo school kwae rote go tlebela go hetsa go ne ta re ha re dira re sena go hetsa form 5 re tswa ke stopper se sengwe sa go kasane se go teketse tuludi sa traditional ne re bina mo di lodge ha re tsena go ne go stopper se go ne na kwa re yano ha ntse re le go ne go e go simolola no music o go tsengwa dikatara re utalla bo machesa ya e be le rona re bata go dira e be re ya ka go Zimbabwe re tsamile ka terena na ke bata go emisa because o tabogile skep ke gone gore skep o ntse mo TV mba kwena ha nke me lore ke mmotse na ke abetsa he's gone but it makes sense gore
especially ka gore go letse gone ko north kwa e leng gore di le bane di seo bo radio ne ba seo ke ra radio station TV station ne di seo most of the stuff di mo ga borone mona so it makes sense ha mpolela gore ne le setse le famous ka gore le triplets and then monna mogolo ka ha wa opela so mo le gone go a tlhatlheletsa go dimo gore bana ba ga mogolwane ke bale le bona ba itse go opela as well so this is what then e be se gona gore so ketse le lona le ne le confidence ya gore le ka khona go tlama group e leng gore ba rene la khona gore le dire mmogo go ntsalo go re go mone gore le gone go thama dipina dingwe tsa dipina ke di opela ke re di dirile le banyane yana le lengwe le claima go besa yo mongwe a claima go thabela so ngare wa bona go re jaaka to itse group ya ka phele opelo ya re go dilela re ntse re dira yalo go ne re thoteletsana go ra obviously netana rona ke gore nako go re dira le group when you think about it right now how le like lesson it's on that thing because ya no ke you are over 40 you are 40 gore what are some of the things that di khonne gore dire gore dipina tsa go ya ka bona di khona gore di tume all across the southern Africa all over Africa ya what are those lessons so netsa le bananyana le sentse le ithuta go tlhama dipina lo opela go di assembling ke se leng gore lesson e leng gore o ka re you got ke sone se leng gore o se o leng sone go mpie tota go bua nnete ke ra mo mmino mo morero wa music gore go golela mo family ya music ja ka ntata na opela le mme tota nka se ke ra opela wa opela go tswa le bo sister gona rena a sorry di triplets hela gona le ba bangwe mo mogolo wa rona ba bedi le bo mona rona ba bedi le bona ba opela yano go mo le thotelo tsa gore la go tsena go sekolo go a itsewa gore ra go na opela le matisha ra mangwe le bona ba go fosa gore le wena opela go mono gore no gore berekela no gore berekela ebile no go ruta gore re ne music ne le so se na se le mo go rona jaaka itse traditional ne itela ba rra ba re o ka re o tota go ta go bina traditional o ka re wa hato o ka re go tsenya mothaloganyo ka ne itela la go rutiwa o le go tsa ga ta folontsho o betsa gore kana khanta ra go dira formatele ra go dira wena o sa concentrate mo dithuto o phathisa ga ta fool gape nna mo botsori ya mne ke sa te ke dumela gore music e gongwe ka nna so se sa go hela ke ja ka sone but at the end ke gopola motako mongwe ko scenario bana ba bangwe ba supa di talent tsa bangwe ba tshameka bolo bangwe ba ithuta wena gore wa gonna nga ka swana mo wa go mo ganya botsholo jojo the wa bona anta yalo re kere hetsa form 5 go ntaka tele form 5 na ke le form 4 ganja mo le gore tatli ngwe ile ke mmona le mo renke ya mahalape ka utwa ke ga ke mo dumedisa yana a intumelela ene gore a supe a mo re ke mo ra kana ke mo gakolle gore ke ile anta ke re le gone o nthutile nya le sa ka dira yalo gore go mo gatene go anya gore ke be ke helele ke bereka thata wa bona mme hele se ke se itumeletse gore nna tota torame ne lo ke hitelle go mo music mme ke ke batla go bua ka yone ya no gore okay ya no sgela kana for most of us but wa sound phua ga ntse sgela re ntse re mo tseleng wena o phua ga ntseleng tota ke heditse form 5 ke re phua ga ntse kana batho bangwe phua ga ntse tlo nna ka le go la thetse ntse form 5 bo ra gore re go diega go kasane ha sena hitsa form 5 ne re bina mo di lodge ya no go kona go le monate ka re ne le bina go di lodge le bina makgoa maitsi wa di tourist go tswa le nna hela le mo campe kore le tsela bosolo jone jo go tswa le tsama go ne ka re le tsama di motho go tswa hano le nna go tswa le bala dio tse di career tse re ha sena hitsa form 5 so ntse re di dire kana le tswele di se di thuto kana ya re le bala ka sekolo ga te me go kasane ne ke le go kasane about like 2 weeks ago re hita ka go renkeng gone ka kwa gona le pele ga BRS ke a kitlela group nyane ngwana ya bananyana ba trainer go no go le le after school so ke bone batho ba ile gore ga bana le go ba re hetsetsa nteng ba re hetsetsa hapele ga mo molong hela so di group tse go ntse go a dira ga le gompieno batho ba re hesa ba kopana and then ba go perform go di lodging le go tenyana teng ba ngwa ke re ba lo bala mo teng ga di lodge tsa teng go go a diragala ke tiragalo ntse ke re ke rona ba re startile go mo ka group ene ya tsetuludi go tswa betano go nna di group tse dingwe tse di sala morago go tsa khone tsa go bokasane bana ba bangwe ha di kole di tswalwa yana ba bangwe di group tse tsa traditional dance ra nna re ntse re le
level tsone mo di competition yana la ba tsara ba khobokanya re ba isa gone kwa kone go se se dirile gore ra go hella ibile re thamela stopa gone kwa ka lebaka la gore ba ngone yo mongwe na tswa kwa yo mongwe a tswa kwa ba go kopana gone ka ko go mo ke go mo go diragala thata mo di logic gantsi ra ba perfumela maitsiboa go laola re letsere ke lo kana di logic za kwa kana di dintsi go laola re le ya ka ile ya go ge hela go perfuma mo ma business a teng tota gone go tla bo lebeletse mang no thamileng group kana go lebelelwa manager wa lodge ke la gone because ke bana ba bangwe kana a lot of the time like I'm saying but when ke ba bona ba tetsa pele ga renke ba rehearsa go bona la gore ba go wena from understanding ya go ke ra re tsamaela go yone business a teng because ke lona le simoletse go mo batho ba gona gore ba pope zakanyana ka one ka gore gona le poverty ntsi gone kwa ke manyo tlhokomelang bana ba tsena mo go tsone di business tse dintseng ya ke tsela gore rona group ana re ithetse gona le bagolwane bana ba le babedi bana ba bereka mo diloje borre ba te ngwana a bida mo fia yo mongwe a bida swaswa ke batho ba ile rona ba re tlhokomela go tswa gape ntse le group ya mo motse ya mo ka Zungula le sotso le make sure gore at least le bana ba motse ba nna mo te ska nna lona ba le taletswa konte go tswa le tlhokomelo mo counselora khosi ba sore ba itse ka lona ka re itse go tsa ngwana motho go ngwa gore go tsa ngwana o motsango go mo lepolo ja ka nona le bangwana ba bina partisiko ba tswa mo lepolo ba ya kwa gona ba gona go darelwa ke sengwe mara ga re ba go nna le tlhokomelo ya ka o itse gape le gona le dingamola tse di bereka mo di loje mo le gona o hela ba kgatha bana ka mati bora ngwana no go lebala group ya itesio a beilwe go rumu kwa yana le gore yana ke mosadi me nna sa tela khayo kana ke monna na sa tela khayo a tetse gore na tetse go ta go iterela botshelo I respect that yana gala Zimbabwe yana ne le tsama le o setse le irile culture space kana ne le wena yana o setse o tswa mo teng ga yone group ene le go gone college kwa gore ai go hana I can't do this anymore. What made you leave your setup your name? Logic or at least o ire group. La ntha re simotse ka no na le group engwe ne re na FF ma di band. No na di band ze di tona go kasana. No na le band engwe ne bile go ti Sidudu Boys. Ne betsa disco. Shout out Sidudu Boys. Yeah. So ne re na re le mapantsola bona le di dancers tsa bone. Wora ra ntse le dancers tsa bona go tse dingwe ra lona re ntse re tshamikisa ha ba se ba itse ba practice re tshamikisa di mic ra check ora lona re blind ya bona go mo gore motivator lona re ba khande ba ke ile sa iterele lona ga lona bona re kile ra sumutse ka group engwe ne video go te Tulimateka Tulimateka tota la nthana gona le a banna ene video go te Maranyane ne le banna hela boys choir ke ne ke ditle pina a selonyana bankaraba ka kapele hela banna ba mbeka nna ke betsa selonyana ke betsa storyline sa selonyana simutse ke opela ke gopola re mo a mpha madi na kwa te go kasane go batho ba tikela madi ke opela pina ile ya kapele la no sa bolo simolla go itlhamela dipina ke sa bolo go itlhamela dipina so even when you are performing le tsone di group tsene dipina tsene ne le tsone tse wena se tseng di thamile da so bona le gompieno go sana ope o ka utwa go teya yo mongare re na ra utswa pina ga go ka re nna ke mothami ke tota ile ke motho ke kwala ke a kwa le simolla go itela ka di ideas tsa dipina tsa gago ke tsela gore ne ke na le bo go sumula go sekolo ke ntse ke na le bo 15 years go ya go because ne ke ntse ke nna le toro ya go kwala ya go kwala dipina tse le tsame be ke duma ile be ke ntse ke ithuta gore kante batho ba opela ha ile re Franco opelana ba kwa dile neta be ke re nya mmele nna nka dira so sa go nna yana that's crazy be ke re nna nka dira so sa I think that's what surprised a lot of people pena ya gago dilo tsana mo game so Selonyana is one of the songs they lo go sa le go le bogolo bone funny story one of my people yo ne ka tsoka I think ne ke le bo 16 after 2 years ke le go te does it e be ya go record yo so it makes sense gore gona gore bo tshela le pina and then e be go te chance ke and then o ba go daba yone so the quarrel one so were they the ones that took you to the studio gore ha ga go la sent a rile gore go album anta ne ra opela dipina tsengwe tsotse Selonyana ke sa e opela ile go le maizi ba go te trena to ga e bua kana trena na go e chaile go te trena ka bo 6 ya heta gona re nna te ha re le go Zimbabwe be ke tsena mo studio ke petsa Selonyana ga ga yema a kere ba e ke piditsela be ke go e hetsa go ta go le ke hante ba studio are me go mo karano ke yone pinano ke yone pina yo pe kana tse dingwe tse ne re sokola kare motho anta yona a re producer ne le producer re lona di radio tsa gospel le music se ne lanta go ba le traditional dance ne re montsha re mo isa go traditional dance re dira di instrument ka melomo yena ke motho le gore ha ke itse go letsa keyboard le gompele katara mme hela
ha kwa ntse ka di instrument na ke ta pina me malatsi a gompieno bile malatsi na ka thama pina e ta ena le di instrument tsa mi ka molomo ka di letsa ka go direla ke ora kre na dipina tsa me di a go nna yana hela jaaka ke bua selonyana ke ngwa dipina tse re ke di dirile ka eno group e no bona le group e ngwane ene ke bua ka ne go te Tulimateka ne le thuto le dia Tulima le Malaki Tembeni ka Kabelo ne le Tulimateka what the group some man so everyone has a share so borare never say record hantsentse borare ano hantsele mo group borare ano ke be ke gopola gore kana ona le bo Magdalene na kwa tena isa goroge le Jelina na isa goroge borare gona le competition e ngwe re ya go yone so Magdalene ke nna ke ntse ke bua le ene kana ina re kopane go dikolo borare ano communication a ka ya swa ka rona gona le se totalisa communication ya ke khona go tlhaloga so borare ano bona ne le ke motsabe ke mo pega ba gore go kasana ha ba gore go kasana borare ano ra simolola e simula no go nna re practice gore batho ya tota ene tota o bua nnete la nta ga gore la ne ke tsoro gore ga ile gore nya mo side ya o tlo thusa group go tswa gape so borare ano khantle go a change ke bona ka re ano wa dominate tota mo go pele me wa bina but why does she trust gore atle na a tswa le nteng a tswa ka le ko ne ke bua le ka botswerere ke bua ka mokgwa botswero jo le bo mona no molela ka Spanish ka no molela gore kana mme go ka tsela ngwe nna le wena somehow somebody nya ne ke nya kwa ne sa re dira dio tsa teng go le bana hela but me hela kwa ne ke mo ra ke re botshelo bo re ka tara le ka botshelo ka ngwe tsela ke le bile rona le talent ntse ja ka re no ngile gata ba bangwe before ba bana ba tswa go ga bone go ra re bone bao ba le bone ba o ketsa CV ya ma go dimonyana gore go ka kwana go botokanyana go le kae ga gore ha motho mongwe mo plaisitse gore ba hela tseng mo group thata bibile le nna ke motsenya leito thata ke ne wa thuna me wa go thokala maloba neo ke ne ile a tswa ka banda batho ba tile dudaile ya bi na sa le mokimanyana are dudaile ya bi na le KBL yana ke a ne o ntse wa gatisetsa ka re bone o ke bona motho ne ke le close le bone bile nya ha bona re twa ke khaizile a ke gore re lene ya ta tsamana kana motho a tsamana le bo khaizile la tsamaisana so borare ano ke mo tsentse mo group o borare go hella go gore berekela wa bona go hella gore berekela that's when le mela ya no le gona gore go daba go Zimbabwe re ya Zimbabwe tota re ile go Zimbabwe a sa itse dipina tse tsona tsa ma practice mo tsele wa bona tsamaya go tsone mo mari so ntoro kana wena go rohela o lenyoro wa bona di move tsa ga go dislike blind mara gape ga o mpolele straight gore who did you know in Zimbabwe and how are you getting into a train o ikantseng go no go nya yanga o hetsa sekela ba o heditse wena as far as you're concerned o tsaya confidence ya go ro parliament rena o tsele batho lezim toto ya no gona nkile ga nna le producer ya na ngela ra hantle mo ke gona le campaign ngone re dira e bua go temantwane ya di group tsonetse ne re dira la go se hope so ha re le gone go ke na go ne man tshwabisi ba se ba bitsa kwa ito weapons ba ntse pina ene a man tshwabisi go ra re ano ha ba tile gone go campaign kwa kana ne di celebrity na kwa tebe re tsame gala bona e be bona mo taba botsa ne le producer ne le dira pina ba rena ba dira go Zimbabwe go ne be re tsama thako mo go tetellano e be re tsama le ne re mara re buledi se re Zimbabwe ne la ntale nna ibile ke go pagama terena ra go yemela go Vic Falls ha le emeletse maitsi wa ka 7 la go ga kwa ka bo 11 go Bulawayo ha le emeletse kwa ka bo 7 maitsi wa go Vic Falls la go ga go Bulawayo ka bo 11 ne la ntale re tsama re le mo go yone ne wa itse khayate ona le economy ona le first class le nna ne ntse re tsenya mo ya ga garenyana go tena le malawa me wa itse terena Zimbabwe go moduma ya mote ba tsamba re kisa mepedi ke go pola nkile ra diega thata go go tithudile tonki go ye mepele wa bona so re tsamene mo sepelo ate hape so se ne sa re dira ke go pola bo khaizela ke so se tore ha o tsena mo le hatshele lengwe o ska nna o itwetsa go nna o tsela gore nya o mo le hatshela batho bore ke bua Setswana re ke a rungulana ke go pola ne ra se ba re mo wa Mosotho go re ikgata ka ene ka nte re ke no tlo re thusa ka nthabe wa re uta re bua Setswana ile a tsa bata se mare Batswana ba ga etshwa ba se mare ma re thusa mo tsele go mo ke gona ya re thusa ba re nela di address re tsewa ke tsone di taxi tsa kwa taxi tsa Zimbabwe di batlo re tshwantsha le tsa le haselengwe
ha ke tsone re ile ka go gale tse le gore ha di tsamaya le wena di a bala ke di meter so ha o ka timela ke ga ke ha so hape ka ha o itsone re tshwere ngoba ya madi na ra ya bitsa ngoba madi go madi a mantsi mme so ra go tshotse go change madi a mantsi so mo a tshwerwa ntsa ka o duela re ya gone go marina ra go ga sente go studio le ana go ditsa hale le hale re sa toela botshelo ja teng nna ne ke survive ka borotho le na le juice engwe a bone ba bitsa ba re Mazwe ke rata le mpiene ke a rata ka gore ga ke yona ke gopola zimo ne ke tshela botshelo jo bontsi nalo le duna le dai le yo o tsene se yala go zimo rata Mazwe mo go master so this is when hala go recorda the album yone Kulenyane korone before la go recorda Kulenyane so korone go ne go na le dipina di fetse ile gore batho ba sentse ba ka di gakologelwa madikokwana le go na le phala le go na le mmantwane so with these recording sessions hirile le hirtsa go daba ya ebilirang la ba tlogela e kana la go boa kana go nnela material go no le boa le tshwere netlan master ntagole na la nthauro netse master a heditse sengwe le sengwe ke ra mo gone malatsi a ne go go la bo hello make sure la hetsa wa dira a ba bolela re o tata bona re tsedingwe ka le romela di master tsa teja but tse dingwe na star ne tse di master wa bona so ke tsela hore ke diwe ya berekile le rona ka te ba re tsa master a bere boa ka master because with this a lot of people ba believe gore Netan ha the king Kulenyane is your first debut album ha ke tsore why go ntse yalo ke gone gore BTV la appear le mo BTV in 2005 again so dipina tsa teng tsene le di performance ne di tswa mo korone ne di sa tswa mo Kulenyane so that's why people ba believe gore Kulenyane ke yone why gona le ke tsaetse go yo do you know gore ke tsela gore Kulenyane yone ga ya tshwana le korone ga e tsena re ithetse gona le bo mokorwane re ithetse gona le bo Maxi ka di album e lengwe ene na le pina ngwana go te uwe ene le monate thatana sorry go nna kwa te ene le gona no music o simula go a special side ya traditional dance e tsoga ya no borare na kwa ta gona mo go isupa gore yo o ntshitse mare Kulenyane ena ile la yone e tswa e be tswa be ntsha thogo because then I think I think by register for 2007 ne le yone your second album so mo go yone when how do you compare it to the album Kulenyane and Korone which one is more number 1 number 2 mo wena ke thing right now how akanya gore what they did for Spanish gore di rating culture space as a whole mo di album tse tsote la album ile gore tota ke re letse ka borona ke yone Kulenyane ke yone album ile ile gore tota e so re ga isa tse dingwe ke yone album e re dirile mo thala ile gore gona album e bereka compare mo le one mo rona ke yone re buletse ke yone album e re buletse market wa South Africa ke yone album e le gore e dirile di awards tse dintsi ya ka ine le soft the year e be ba rena artist of the year DVD ate ya tabana DVD of the year gore ine ke yone re bereketse da so bana le studio sa nna re Kulenyane studio everything is more like online le rona ha re tola na go bua ka ene kule gore ke yone la e dirile history ntsi but se dingwe tse ne di tsama mo thale wa ga Kulenyane but ile la tsana go ntsha ene Kulenyane yone ya korone yone ya boselonyana be di simolano di ba simula go itse ka tso go te menya so ba simutse ka Kulenyane bana ba simula ka di ba go simula gore le ona gore tsoletse le gona ka kwana so mo distributioning le distributor through lona kana ne na le distribution channel how ne le rekisa yang music wa lona kana kwa teng because music wa lona no sa short ne le na le system e ntse njangene gona gore Batswana ba gona gore ba bone music wa lona album ya Korone ga ra distributor center na ra nokiwa na barita barita ba thantsha maroko monna o bona ka go ite because na ke one go mo ga re ithuta gore re ikemele e borare ile a sna gore ne le iteiwe ke ma ha re ditwa ke di produce ya ke Brazil no na go phase 2 Brazil yo wa go Uganda ese yo ese yo go Uganda no because guys so Uganda ke no wa di DVD nyame ne so Uganda e re tere ke Brazil to dinga di gaogelo no na ile wa di ndakole rona la nthare tamon ke hare borare agre re bukelwa mon na kwa tene performa go buipuso ke nona re di cover tsa lona go buipuso so na re itse sepe ka CD ga re itse sepe ka cassette go dirwa ya ora ra go rapa ma ra go robala ko
logi re diwa ke gore hate re buketse ko logi ke la ntha re tswa ka sana ke la ntha re kopa le dio tsa di lodges a ntha go hirile batho ba dira di sleeve kwa go dira netane la ntha na ra gona re tari hiwa madi ma 800 go stadium re ile go fema te go tenya tshwara mo madi kwa yana ka le dio re sa itumele maitsi ba ta ke ra go rekola di pizza la ntha re kopana le pizza ra go lebella le di film hati ra go lebella di netan di bioscope re ja di popcorn bona ke a re bola re gorogile bo netane mo ga borona na re sa akanya le go nokiwa le tara le morano kiwano se se re tswa ka Sunday yale e ra go wela go le helo le nne re nna tene re hiro tsong block 9 ra go wela re ithela le gore batho ba paka le bo ma ba le paka music wa rona ya ba bua re ba hirile le bona sema re le moga sema re nna di kha re nna di kha ha motho a tela ilela di toga le be se tsebile na re bolela gore ke re mona tsama go le hentsha re yote kantu kolo ye re kilo ka madi a rona ya mara re nya ke botshelo mara go mogate go ruta re tswe ha re tlokwe ra go sema re iprisetsa muntu ya rona le rena muntu ya re le for re kgaogantse ka di curtain ya re re survive ra wa ithuta ke gopola show ye ngwe ne ile go phiko ine ile go bobono ine ile ya ene le mix vices culture space ine le ke mongwa wa di promoter tse di tona mo Botswana EZB yes sir ora re show ya te re rola di CD ora te di verses gore ra go kopana le solo B no mara wa itso re nokilwe o ka se go re nele di CD le dinetana ra go rekisa tata re go duela ba ka gore la lela mo gona ba re nela dio tseo a re tsena go phikwe that netana ra rekisa gore re na kwatana re dile 12000 be re nya me re dile madi a mantsi go simolola gompieno ga re hete 10000 go tase ha re go ke 12000 and ra go ja 2000 yo mme go boela kwa yo ke makata di match go sina no re sina re ntse re ya go godimo na go ngora re ha re hete 20 go mo ate go sina go supa re sina go nana re sina re safe album ya Kulenyane re safe album ya Kulenyane ile la Kulenyane e tsena modimo ba re retsa e be taile ke gopola ene motho na re nokile a kopana le nna ne re ile go performa go dio tsa freshers ball go UB kwa culture space ne se tsela le se tlo somega le mo freshers ball es un tele okay ya wa re ke mang a kompolelo re tike mang wa bona so a kompolelo re tike mang kana gore ke bang list ya ting ntsi ba ke a itse a ba gore ke go tsenya mo seng mara di tama ne di le ba no on tshwaretse sengwe se se bokete gompieno o duetse o chentile but do you think gore ne ba tsaya gore ka gore ke gone le tla mo moshate gore because gona le bana ba bangwe ba ileng gore these days because of social media ba khona gore motho a rothela mo ga borone easy a lebeletse mo maranyaneng a tsaya gore di motlofu mo go ka ka ntutlo go kopana le bone batho ba ntseng jalo wa bona ke raya so ga ke itse re bona o ka ba raya gore bone ba ene gore ya ke go bolela rone ka bona bang ba practice tsa hela mo sebateng hela mara ba itla le bone so ha ba lebeletse show e tshwana le motho a ntse a loka morao gore a ithute kae bangwe ba tile ba tswa gone ka ba boa ile ba tena mo ke ba ha ba neng ba le teke na ka ba lebella be kere ba bua ba re ya re tlo tsa mo ile ga rona ke ba lebeletse ba bua le mo di pampiri mo tele ba re re tlo tsa mo ile ga rona be kere ma ba ne ke sa re ba ta mo ka re ba nkitse ba re botsa gore go tsamaiwa ya ha te bodiba jo bojile ngwana ga mme e re bo bona botibo mara bona ba re botsa bone ba tsenye hela a ba heletse ba boa because gore market wa go tsena mo ga borone go tshwana le hao ya South Africa a o ka tsena market wa South Africa o sa o itse wa go boa o boela ka kwano o bota o ya no sumna go because kwa ga go tshamekiwe ga go beela ka kwano ka kwa go atuka so yeah I want to talk about gore le tsenya PP as manager alo kana kwa teng a kere PP ke motho ile gore ona le go mana le batho ga le gale na ile ke lebeletse ke le khakala go ke lebeletse ke hey baba ba ikgolegela because ne ke se ke botsala ba rona ba riana nna le PP so kana go yone bo santse bolega so ke a kere ba irang ya no ba culture space pila tsa ban ra dutla ba khwamollo ba irang late kante that was going to be a good relationship so ha ke itse le kopane le ene ene gore be le kopane le mfano gore be le monela le Spanish sa lona gore o ka bereka le lona la go pele was this after the release of Kulenyane yeah I think ne le mo some orange tour that's why I saw you go Francis Town so dile PP
go tswela go gae ra itsana go le tlhakane ra itsana but hela so se ne se re dira re berekelene ke te ne ra bona a bereka le V ke tsela before e be re mara go rona go pharolwanyo go rona ha o re manager le ene o ta go bolela hore na go hula thata because rona sengwe sa rona gona mo go tera khatha sengwe sa rona sta masel straight go culture space o biletswa meeting wa bolela hore dira yana go dirwa yana go a tsamaya ga go te go iwa show go iwa phalape tshwanetse re traka ka bo two e be sentse le go phalape kwa le culture space le gore batho ba feel show ba iutwe gore no go berekela mo dira a go emelo ka bo 6 go iwa phalape la go tsena kwa literal do tsengwa di a short wa bona mo culture space no ntse ne re bereka sentele na ba raro one wa res gape pipi ne re ha mo romela na sa tshabe di office tse dingwe le gone go South Africa kwa ke motho itse go marketa ke motho itse go bua ke gopola gona le trip engwe ya rona ya go re Durban ile gore re Durban ne ra laletswa ke South Africa nna kana e bele na le diawara o bona le diawara no maybe ha ke saka go sia no na wanna know all of it gore kana go jigisa eno ke fila re ntshile gore re hele re go te re a Durban go mosepelo wa te o tsetswe ke gore culture space na o ne ba twa ke di promoter a dingwe go France gora re kha ya te ha etsa my cent ya no tarutle bothoko ya no na kwa te ya ibile ke arsena dikolo e tsama ka dinao e re ta re heta embassy ya South Africa re ba dumedisa ka ne re ba phefumela maloba mse di atara o tle go re utle bothoko mara ne re sontse re France di tsa ba tshwara yalo mse di ba pota ka ba bua le mogala go tatswa ka ba le ka nala ya France what aba e go te so go ne le group ngwe ona ya go Durban ha bana di passport bontsi ya batho ba South Africa bontsi ya bona ha ke ba na di passport e go te ano kana ra tsengwa mphate ya te ano ka rona necessary di visa rona ke ba tse 1 2 e ba kopanya e be go ra re ano ba buisana le bona batho na ba so ba re bitse ka kwa go buisana go ba renja le embassy ka kwa mmela senga se go bolela mosepelo wa France ne le tete ne re le ma South Africa ne re se no people na bua ka ona ile al moshomo na bua gore ka le di flaga tsa South Africa ka le tsore le tshwara tsone but it makes sense I mean mar why lona Millie se le take on ke ra ke se ke tabogela go peleng yana why le se le take on khanya gone gore le se ka la bolela batho gore ha le tsoma Botswana gore is it important gore le bolele batho le tsoma Botswana go important nna re rata go gae thata nna ke wese ke khona le ane ke le go France a ra kanya go motse gore motse ke sa re mo ga borone ke ra go ne go mashumo ka ke swate gore go wena o fila gore ba re ke ha gona le opportunity I mean le bone di opportunity tse dintsi tsa gore le nne bas nna mo South Africa bile tota mpe ke se ka rona mo South Africa se bolele batho go rotswa ka gone so lona why has it come gore e be le make sure gore batho ba itse gore le tswa mo Botswana and how bone gore go ka tswa go nyenyahatsa go le ka tshuntseng gore bele go more side engwe re ke rata mo go a bua side engwe gore bolaile side engwe ne re le ka gore le rona gore go te go na le stopper se se tona se se tswa go la tsele go te Botswana le re le ka go tsholetsa flaga ya lehatse la gone mme side engwe go sa go berekela ka gore o bua nnete ka re trip re ile France re tsamaile le gore re ma South Africa ne gona le kwalo le lengwe le kwa dilwe a ke tswa ne le taletswa France one go embassy le ne re dirisa lone go airport ne re ja mo di restaurant tse di tona ke gopola re no gona la gana le tiralo engwe re mo le buru le gore o hitisa skuku wa o snela mosadi a go bora ke tshwara skuku nna ke sa ke re ke se isa ba jumpa kanti re gona mo plane re tsama le dingamo monnola wa thekilo ka bo hego ke mo ho ha re tsama le molao ka gore ke fila gore ko airport ko France ha re tsena ke ha president ena a bua o bora ke ene na kwa re laletsa mo sepele wa go Durban a ka gopola ne ra go minela na le ene le di minister tsa go mo rumo hela se tona la ka go lopeletse balwantsi you've done something for Jacob Zuma you performed for Thabo Mbeki yene Thabo Mbeki kene na ra la tota ne ra go ya France na ra di celebration tsa rugby ka go pina gona le rugby ko France ne re ile telo ra bona a ke na ba win ko na ba win na ba le ra go ba perform a ka nyana go performela batho ba le hatsile lengwe wa bona so ile re tsena go banyana na ba breed keeper tsa South Africa go godimo le makgabe a Botswana go ta le rona ra breed keeper tsa South Africa go godimo ne re perform sana re ka re
hape ga o tima bana dijo mo ba jang malwa pa ba go ntse go straight and forward hela ha o dira helalo ba hela reja totana market a rona le ka go South Africa ke gopola ba ngwe bile ke ra kopana le bona ba le mo logi re ba itira ba practice ba nyana ba te practice le bona ba culture space ba re itumba re kana ra emela ra Tunisia ela o dira ra gonna kgwedi o te go Tunisia ra go ruta batho mmino a Setswana mo North West ba go ruta batho mmino a Setswana mme rona ile go ba ra ke ne re sa tsene mo go rona ha ne rona re le ma South Africa ngwa ka ba re ile ka go that's why bona gona le di group ka bontsa ka le dibela tse di ile South Africa especially tsa borangana di togetse di dancer tsa bone tse dingwe di na di group ka kwa ba survive ka kwa than rona wa ke ne ke mo tsweding maloba da and a lot of the peanuts tsa bone tsa Setswana ke malaitinyana the reason ku utlwa go bua ya go re di dancer di setse kwana ke utlwa Batswana ba Botswana go re a lot of batho ba tlhabeletseng dipina tsa mo motsweding a lot of them so ra gore majita ba sala gone kwana ba sala go ra le tsamaile le 6 those guys ba targeta a le tilela o sa tsoro nne le mo thogonyana mo go lona o na le teng ba mo phamolela ka go thoko ba mo ra ba ke usa monna wa le tsietsa yo kana monna o le mosadi a go ba le tsietsa ke usa ikemela wena ka bonosi ke go mo thuba di group ora wa sala ka go sala ba ruta South Africa morago ga malatsi mo mmino wa Setswana eta ba report ne ke lebeletse bangwe maloba re ile go performa ka kwa ha bona ba performa ba ntse ba tsama ba o lathela di dance tsa bone tsa culture tsa bone e to headline in na music o ka re ke yana kwa bone ga se wa rona ka kwano the way ba dira ka ka bana ba bua ba tsale bone batho ba di group kana go sore ke tala heta o neelwa madi o neelwa package le wena a kwa wa igana yana go mo go tlohela side engwe go ra affecta nkile ka le ka gore nkile ka ta ka kopa le bagolwane ka bara kere a khae ha le sele se ka la bona re ka dira ya gore batho ba dumela yana kana ga tona le as cancel ngwe ka ta ya change re soletse mo go yone thata wena o affiliated go bona o kila heta ko officing wa go checka gore ba re tshwaretseng rona kwano mo podcast re ke le tso tsama ka next week Monday ya kere na ra go va ka Monday ra go ikwa na bona so ba cheke ai ske ba cheke ile ka re so ke ba cheke go plana gone ba di workshop ke a go tenya go rometse batho ba bomu ba le emetse le tabela go dira ikwa wa bona mme hela ka o buile ke ta tsona gore ka go nna ke tsara go ba ga tena ga re participate na ga re ra bua re le konte ga re participate and then re ta khona go romane from the inside in so this is why le nna ke feel gore maybe ke ka tumetse le nna ka gona go participate a ke batla gore re tabogele go pele thata ke batla go bua ka gona gore okay all of this success because there's a lot of success directing ka Kulenyane the album and also Kudu came after Gerion before it's an Kudu do you know what Motukila ta gona Emile no you wouldn't know it's a personal story I guess ke bolele hope are ona utlwa culture space e tlalwa in a strip club in South Africa in Joburg gore ne go teng pinating mona me everyone was going wild gore le tlalwa go di club ntse di all kinds of different in that way have you ever thought of moving the group Marlene le represent Botswana tota go diragetse re kile bile ra no na le office engwe ne ba pilele le ya the late Oliver Mtukuzo ko South Africa batho ba le na ba batla gore direla dipampiri gore re nne ma South Africa kana re nne le work permit ya no re go na le di deal tse dingwe tse ne le di na kwa te I can imagine kana la tsona tse how to give example last club ke batla go bontsha gore it wasn't even just ene etsene le go batho ba ileng gore define di hela tota tsa modimo pina ne la mo go I don't know ne le nne bana hey I think a basket I don't know in the one that was playing a whole lot no re thata ke ga ntse batho ba re romella di clip ko house a solero ka re bona ke re go rona ka kwa go South Africa ja ke bua ke rona hela ne rata Botswana thata ja ka o bona le yone South Africa ha ke ile ke ntsha line up maloba ya schedule sa rona South Africa ke ne dominator o gaisa ka kwana mo Botswana mme bilele mo bo gautshwane ne ke bua ke re culture space side engwe ke bojanala ha o ka botsa le mo bone balatedi ba go podcast o ba botsa gore ke ba re ha ma South Africa ba tle mono ba le ra ba re o tlo re batho bona culture space wa bona ene le
gona di events tse di ka tshwara tse di diragetse this year so ke sengwe sa dio tse di lore ke bue ya no ke complain ke ba ra ke au eno ta gona gore batho ba temono go te ba le ditswe ke department dingwe ha ba le mono e be re ba ntse ba le gone go bouta gote ba le bata ga tla go ba bona go di lodge ke ne re sa hirwe ra ba performela le rona ga re benefit gona le re ra go bona batho gote ba re bata so go mo ha ba le mo gore go mo ke e le bone batho ba ba hirileng ba batla go bona culture space ya no ra go ba bonela mo di church go ntsa ke go plana gona le event engwe ne e diragetse mo maloba hela ha mo godisane kana ne le ke dio tsa ma teachera ke ne bo state or what ba ne ka letswa ke mongwa antare ke be rena le batho bangwe ba tswa le Sotho ba tswa Eswatini ba ba rata go bona be ke ke ile sa re la letse maitsi ba rata ra ba performela la rituel wa bona so ke ngwa dio tsenngwe tse ithala re di ke ipotsa ra batho ba tlhaloganya mme hela kana ya ka itse re South Africa tota go bua nnete yone ka bo yone ne ba tlo ro fara ka gore le do ba re trita ka ta go tswa gona ditiragalo tse di diragatseng ke tsa PP ngwa tse dingwe o buile ka tsone ke gopola na re ile go perform gona le kwa re perform ate every the 16th of December ko motso go temoleji re na re perform ko so ora re na go nna gona le di awards ka kwana ro re na kwa di awards ya chaya go sia ba re ya chaile soswa ke re go tola go bodare ra go sima re fola line kana bodare le e busy ya matis drift batho ba go zima go ba heta te ke kone ke yone bodare e busy e ba hela ba re kopa gore go sia ba re ke talentsa tsa mapo e lo di passport ba re di passport tsa rona ke tsai e be re mara re ke di passport ba no so re e be le dirisa diplomacy diplomatic passport ka gore la le gore na hane le nna lona bontse ya di celebrities re di itse mono ba dirisa tsone dio tse passport tsene tseo tsa maemo so a ba re ke tswana gore ke teke kwalele kwalo e kwalele go Botswana ba le dire di passport tsone tse re na kwa tena ra ntshiwa ke mapodisi ra ba re betsa le bone la bone ra tsena mo border ha ra fola line re wa police tsa di passport tsa rona tsena kwa da tempiwa a ba re hitse ba re isa go Botswana bone ebile ha ba bona re tsena kwa ke ba tsho ba re ngo ke minister ke ba ke be ke lo ba le dire ke rola ka bona because respect re ne lo aka kwa ke tona tota go gaisa ka kwano ke gopola hape le mo border a mantle mo tsoke tsara ro ka bua story sa tena go ngwa re fodile line ba itse ba fodile line mo Botswana mantle ga na diplomatic passport tsetsa ha ke itse ono go ibile ke batla go tsoto mission ke batla le tsoto mise khai no le Nigel so le tsile go ngwana yona I know amantle at the time no le tsoto mise khai because khai ate e dingalo it doesn't make sense ne ra fola line mo Botswana ile re tsana go South Africa re tseretse line ene e tola ya nna ba tsama ba ntsha batho o itse batho ba South Africa ba tempa ba ntshiwa mo line rona ke a re ntshiwa mo line ya nna ba tswana ba o mara ya no ba le ba isa kae ka re ke batho ke a ba re no ba ra ba respecta mo ha lo lona le ba respecte ka ha ba tswana go fola line batho a ba hitele go pele e be re hitela go pele re tswa re tsama wa bona go respect engwe na go tsene wa re inela ka kwa eta nna kwa re ngare ke sotala ha tselame no batho ba South Africa ba rata ba respecta every gore ngwe le ngwa re tsena atere re etelwa ke mapodi ka malo ba ne re ile go event ya EFF re ntshitswe ke mapodisi no go se go le busy e bo twa bo re wa spodisi gote ba ba ntse ha mo budu le bone be le riana ke ne ka dira video ya teng gore mo ithake se ba go mo ithake se ba go dira kere to hana kana no go itse re ipoka le go le Sotho re go le swa okay Skebo, but I want to ask then why then don't you move then gore hora re rata ka kwano thata ke ra gona okay like ka u ka gona re ra teng and it takes a lot gore le wena o bua ka dio tse ya na gona nonyane because ga o batle gore nne nkare o ba le somo mo lehatseng la rona but dio dia ipona tsa ka dintse wa bona ke ra wena mo moeng wa gago ke eng se santse se go ira gore o ba pele dio tse ile gore wa bona gore di nkare di batla go nyenyahatsa seriti o group wa gago gore go batla gore go ikwa ba go hetele ko pele go itisa gona gore ntuele se ile gore se lekane se ke se dira se ile gore batho ba ile gore wena wa ba tlhompha ba bona ke se dira ya no ke boela go so no se botsa ganteng ya ke ne ke ora ke a re mono go hisa ka go ga tuka ka South Africa ha mo elewelela ya South Africa ha mo elewelela o ta tswa kwa o ta o itshupere ke a teke bone le mo bogautshwane mo di artist re fila gore go rutwa artist e petsa tsa ziletsa ha o se tswa go tsena mo di contract o bo sa itse go diregile ya e ba sala re bona motho mo dimo a sala a tshonne so when you've seen deals gore how tsena ka kwa everyone is smiling because ba bona
o bintsha batho o itumedisa batho ga o tsena mo officing conversation ya rona ra itirela rona so se botlhokwa gore bontsi ya dilo ra di itirela re ke traine di-managera ba ile ba rona ke traine batho ba distribution ba ile ba rona because ha re betsa ka dio tsa di-contracta tse di a go diga ya di-contracta di a go diga ke gopola bangwe ba re neetse contracta ke sa e bala sente ke ya gote ya gore tsaya o toto go tonela contracta go tetsa 10 years mo tega 10 years yo e ba ora ba re agre o tsa go ra go tsa 10 years o sena album ka agre o laola ke bone ro go ntsha album le ba mo bile ke ba re netse ke gopola ba ngwana ba re netse 3% ba re netse producer 3% ko se na kwate go ra no gona le agent gape e lo ro ke na rana dile ate ke gopola ne ka tsewa go neha ke tsena kwa ba ntse ka nna gore ha ke tsena go South Africa ne ke sa itibalele go te ba rengwa ke taita sengwe kana ke tare ke rengwa ba tantia ba tsena mo khone kwa go nna le mo dilo di maisiwa e be ra ha sena gore ba go bone re khantle o rile ana o ituetse thata ba go lathela dipampiri ba re sa ena monna ba tsoa go pagamisa dikoloi tse dinte le matšhe ne na ga dirwa ke ditseng ga ga dirwa ke ditseng but mehela South Africa la yene ha o bona go ke tshaba go ngwela gore go batla o research itse me ke a rata but me you're doing good business I get to ba nkare you're not doing good business because like I'm saying let's only line up tsa di show tsa gago ke nna ke di bona call and this is why ke itumetse gore khona gore botla go bua le rona because ne ke tsa gore le nna hela aga le busy yana o tlo go feel gore no I'm still doing my thing so that's why I really appreciate it ke batla go tlhaloganya gore me in Culture Spears as it stands who are the original members of Culture Spears? Ke Thembeni le Magdalene le nna. Ka Thembeni ke mona go ngwe. Thembeni o mona ha go. A se motho bua yena. Ke motho yo cool. Ke motho sa. So these are the original people who want to record Corona. Ke bona ba na le di shares mo Culture Spears. Oh, as a business ona le ke bona ba na le di shares. Ke Thembeni le Magdalene le KABELO. But ba bangwe ba yana ke di member ra hela. Ra itse tsotso ba dire ya ga harlogana gape. Ha o ntse o tsela gona le sengwe se o se wina gore ano be re go ba go maemo mang go bo itse re nyame o gorogile. Ona le mongwe le gore ha o le te o gona go ragega motho ga o ka itebala wa gore re sutele ha o iso o wele sente mo stope. I want to talk about Ekentolo because I get sure gore in this story e wela ha guy because ke one did accept it ngwana tsa dikuranta tsa gona gore I quote, according to Charma girl, KABELO's twin sister Nini was the first to be brought in and even released her own album. Charma girl says that KABELO's elder brother, who was at the time employed as a security guard, was also brought in, was rented a house in Tukwing on top of a good salary. I think Hagia was so Ekentolo e diregile yang gore e tle nne teng re tla re tse bua ka success Culture Spears as a group ke bata gono le nna ke go bata gono ko Ekentolo e thamile yang price ke go bata gono ko Ekentolo gore sengwe se dira halahale ke nna thogo sengwe se ta ke taka sone kana sengwe ha se ntshwa ke mongwe se se e nna yo ke se simolla jaaka nka bua Ekentolo gore thamege go na le group engwe ne re leletsa live ene na le bo the late Tumelo Mafoko ene bile go te Hot Spark e bora re Hot Spark aye ra go idirela album ha re sna ba direla album ile re ke batho ba re thusa ke nna ba dira disco e ra ka re batho ba direla instrument re ba direla album ile ra Tumelo Mafoko o iretse we ile Tuesday ka ne ile Tuesday ya double MP ha ke ga ona le kitse mo tsena di tla double MP rest in peace so yene ora ran bana le band ene ba no tloba re tshamekela live na go se dingwe ora tara ba dire le album ile ya bona so group yone ene hot ora e nna le medumo ba kuri ba bala madi ba ise album ise le go tswa ise e bile le go record ba ise ba ire ne bala anda Kulenyane record bora re ke nna go re ke tsa Chamagele e be re tsa Mara studio e be ra go recorda Ekentolo ne bile go te ambassador ya ntha e be ra go dira tsone dipina tsa te be re tsa bangwe ba mo go rona le bona ba opela dipina tseo e be le gone e tswa be re tsa re kopanya le story sa ga Ramozara ina volume 1
e ke ntolo volume 1 e ke ntolo go ramzara kwa le gone nna volume 1 go story se no le bella dipina tsone tse di ditere tsa mmino se lena batho na ba roma yana kwa ba to go nna ke re le jump into blind nna ke jump ile blind because they give feel gore nka re le complicator formula ra ke le setse le kgwamollo ka yone ya no go irwanya batho ne re itse batho ba loma batho ba loma e gore berekela no go gona gore thusa e nna stable but gore ya no itehelle ya no e aside ya ke ntolo ya emamba ati ya chika it's volume 2 volume 2 e o re idile re nna mo mogadi ushu ya no re gore ga mo godisane ora that album ra insahela ya ka di album tse dingwe ra ithokmologa ra thoro ya December ha re le go thoro ya December kwa chika na re tsweletswa ha kae chika be na hit chika go na hit rona re go thoro kwa bila le go iphema so ra iperforma re iphema go nyane na re concentrate mo bo khudu le bo kulenyane chika be na hit ka gone ga ibile re leletswa ke gopola bo moxe bana fela na kwa tsena re ba kopa ba le ka kwano re kopa ba ngwe re ntsha no na le bana re romela bana re ba ntsha go metsi ya no zama la go package le distribute ya no bangwe ba distribute ba le banyane yana tota re direla gore ka rona ne re le motho no ska kwa togela thoro e kwadile le Torres Culture Spears ya no chika be na hit worore ya no kana ha na hit madi a tsena ha madi a tsena gore e ke ntole tetso se modumo ha se tsa go tsena album ya Matebele volume 3 ke yona worare ya no a kre ya dominate Matebele e dulela ntse le hit wora ya no e nna o ka re ya no ke ntolo ke motho participate ata di pila ka bontse ne le tsa Charma ke na ne ke sa go pele go thele mo go yone so wora ya no ha ntse ya kana ke madi a tsena a suna go le balai re bala say name ya rona Culture Space ha bele no tshwara zaka ya no ha tshwara zaka ya no o suna go le bala le ene khosi ya no gore kana o itse zaka ntse ya o wora ya no suna go tsosa modumo ya no so Charma ke motho o bothale ke motho o bothale ha o mmotsa selo o itse go araba a ba bona re o taka gore ke musikinye ke gore ke be ke ha go botswa be ke bua gore batho ba motswa bone gore ya no o tise family ka milantha ne go tisa family ne se bothata so ya no ke yone e re tsang gone from kuranta yone ya bona gore according to Charma ona ada in the same article ta bona metsi ya according to ene Charma in the same article wa ada gore the reason e leng gore go ra rona kana le ke tsaitse go mo grouping ke gone gore evidence of the worst fears ya gore band was being turned into a family property and upon discovering that KABELO's siblings had sold a lot of the stock and sent the money to their mother so akitse gore a batla go araba yone a ke ntolo madia ana tsewa a ba iswa go lapeng and that's what then created the drama story se ne se nnete ga sore ke se buiswa ke gore kana ya gore story tsene di motho ana a kwala kana kwa te kana ena a bua le ene ibile ke fila gore go mon na go ya kana no go sa buye ke Charma ke ya no go sa buye ke ene kana kwa te because di story tsa te di a harlogana mme hela go bua nnete motho na go tsena le gore re bue motho bonte a dira tiro ha sentse ya no re bona re na le issue re seno go sa mo isa sente my brother yo ngone le driver ibile ke nna a duedisa go di show sister e ngwe ke no wa twina ke ne my late sister wa twina ka na tile ne le motho dira mo music ke nna bile na bega Charma mo music ya dira ke bona bana ba dira distribution so obvious hela motho mo gona go akanya ha motho mo na go tsedimo so se kere bathongo ba bothale mo tshelo gona re ha o botswa selo a ba dira 1+2 gore atikele le rapo ha le batho ba se ile go la rapo le ba ipolera go ke kgayone yena ba itsonya mme ke dojise ka mo go kwantsa gore tota la go bua no go sena di kga no go sena mo go noka no go sena gore sena sene ke se bua la ke yone ya ka ke bua kere blow ga ya madi hela ke yone ne itsosa modumo la kere kere ya no ke re sa betse yana temina ngora gore nya ka go volo gore ka go ra muzara hanelwe sepe o ka re madi o thana iswa go Charma but at this time though were you married at the time kana ne re se nyala ene go ya le bena ka re poeto na ra no isa madi go mosadi ya ba sengana go ngore because ke le ka go e bala ya lo gore ka re le 3 gore re le tembilena na simola ipotsa gore because we usually gabe o tlhaloganya gore mo band ya kana le band ya
go tshotse go nne le manou a tsamaya ka go thoko ka ba ba sebetsang ba sebetsa ba bang gore wena monna Thembino ta thola ntse o di dimetsela monna ke sa ikemela halo le no ena Charma a o ta thola o lebile mthaka ena thaka wa go dia yo ke o sa riana o le no se a thoko wa lebela ka re le go di performance ena re se tsana re sona kana Charma ra ke na fosa gore a performe ka ekentolo go tswa khantene ya go performa le culture space yana hangwe culture space ha sa tholano a bina thata yana batho ba se mo ngorega gore batho ba ke itse gape le bone ba defend ba ta go nna le modumo gape wa bona e le gore ga batho ga apara letlalo ya go apara na apara bothata na ha sa thola a bina thata yana no mare kebi sometimes Batswana ba khona gore ba ire ya ba tla ba bua gore ngwana ga a bine thata mme ene mena a bina na respect gore hela gore tota o bua ke se go twa gore sto pa se tsona le ka se space hape se go dile ka bonako that was go le success ta rona ne no go sena ngwa go heta re sa dire sepe se go buiwa ka sona gore re yana le sona se nna le dikga kana le ha go dimo ha le betswa ke mantswa a wote se go dimo se eta sa le betsa so no go thoka le gore go nna le gore re nne le ka mogwane re ka ra rutwa gore re ka avoid dio tse dingwe tse ja ga bana se ka ra khotswatsa mo le mong gape mo music ga re go nne le dikga tsonetse tsentse di godisa no ke batla go bua ka ne khanya gone gore is your family involved in culture spheres now? Have I involved? Were they ever involved mo teng ga group to a point in gore ka ira according to you because I get ribile na ka go tlhaloganya but when do you feel gore go gona le merito a gona gore e be le gore I guess gore ke so se ile gore Charma end up ile gore o break away from ekentolo le gone a go ira Charma girl ka boena o ra gore tsone dio tseo tse ile gore a ro di bone di iragala but they warranted I kido tse ileng gore wena o di bone in hindsight ke ra ha o lebella go morra gore a kido tse ne di ka ira motho gore a ka be tsholo no ne ke tsela gore hela yene ka boyene nana le di issue tsa gagwe tse ne na di itse but ya family ya gore family ne ta ithusa ebile ne ba rata ebile ne le ngwetsi no sona gore o ka re a re batho ba rile mare hela dio tsengwe di thaga ha di thaga di gona go dira yalo gore ha le sentsano lelwa di issue tse dingwe bele go nditswa but nna ke feel gore ne se di issue tse le rone di ka tsosa mone le even now family ga e khagala le culture space ba support le ya ka mo le mongwe family la ga ke na le bothata ke be ke kopa mo ata nthusa sengwe ke kopa mo my brother yo monyane ke ne na manager Chamakele kana kwate ke no manager culture space kana kwa gompieno mina mara ibile ke ga go la Chamakele na buela le ene shapar a ga re gongwe ke kgaganye le mogolo a le ka be ke bo hape ke move ka le wena tota ba no ke sa go dire le sente ka go gae mogolo a sa go lebela ba a tsama o thusa mo le gompieno o ntse o mitsa manager a ga go sha apoela no the thing is that hape gore now I've had a chance to talk lene sister so at least ke gape ke gona go bona we ke 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 gona go bona gore le kumfu ye mo o ithutile ka yona hey la go halo go aberekiwa and then I want to take it back to one okay when you guys finally do get married ha le simolla ya no le shot no go ntse go na le tsone dipuo tsone tse di ha ga tseo go sena dio tseo so ya no lona ha le tla go kopana how long were you guys married for ke tsa re nyetse ke 2011 yo ra go ga ke 2016 all right so cause ke batla go na le timeline nyana go no gore when does the brand Charma Girl start brand ya Charma Girl ne montse bole te mo ekentolo gore ekentolo ne etsenya di group tse ga mantshwa bisina na ekentolo ba ntshapina hela ra mozara le na ntshapina na bidwa Charma Girl within ekentolo mo te ga ekentolo all right so ba gore atla release di Charma Girl album this is after ya no setse go kgaogana ya ile hana access ke kgaogana le ene a re kgaogana ora ba bona gore especially ka album ele ya Sekuta bora re ke yone ile ha re sena go entsha ne re bitsa ekentolo volume 6 ile hela hare ekentolo volume 6 ke tsara ekentolo volume 1 ke yone emambasadi how many songs on each album tsengwe ke bo 80 tsengwe ke bo 6 tsengwe ke bo 7 ekentolo ne tsama volume 6 culture space lo ne tsama album a bo 6 lona so bora re yano ha sentse a tsama bora ba bona hore a dire Charma Girl na go dise Charma Girl aba after album ele ya hit ele ya hard rock ne na le bone bo Scooter eo
borale kana na blind every hour na smolana but na le nna la kana ke motho le nna e be ke tlhaloganya gore hangwe idea ne sa gagwe ene ya tawe ne mo tsule wa bona le nna ke le motho be ka le nna akanyetsa gore batho ba family le nna ba tsere netane le nna be ke akanyetsa gore a gore mothako yona a utswa ngwana mothaka yona a utswa ngwana yo o kena monetse idea tsa ngwana o na sena mokgwa wa go akanya yalo. I want to talk about that because like I say, I know both of you personally, but not too deep. Yeah. Here or something is going on. Yeah. More in your relationship le mamisto. No bana go diragala. No, kore ultimately from family to group koreano ngebelo rotlhe re ntsehelana re lebeletse the voice ne re kisa the voice na kwate it's exclusive na kwate ne re kisa ne ke reka thata no le ne re kisa ga go ke se nna ke go bolela ke ga thoe ngwana ne le mollo blind ke batho go ibua ka le gama ka ise ka gona le mina hune ya majita ba simola go gore re na le go tropa sister go moda se re tso go thondo bueno when was it for you kore o bana sengwe sa na le mmele re ditsala le go mpieno tota ga so bona batho nna ba ntse ba re ba boelanye kore re ditsala ene ke ntse ke itse gore la yalo wa tsama o ya kae o tlo ba ntse re nna le mmoga ha sengwe se diraga o khola nna pele ya ke motho rutwana blind thata le gompieno ke motogala go gae ba mo practice go lwa pela culture space kwa wa bona so yano a ke motho ha le ditsala wa khona le mo gore tsala me hona le mongwe o ntsela tsala me ke a bela ano e ke thoa pina Kulenyane gore pina yana ne ke opela gore yana e tentere yana ke simula go sa rata yana ha ga ela thoko ne ke simula go sa opela pina za Kulenyane ke simula go sa opela kare pina za yana ke ikarano ke di opela kare yana bo selo nyana ke ikora ndi a buseletsa yana bo khudu karano di ampetsa yana so kare yana ke tana mo profit a so rano ke change ha bona ke ne ka hela ke opela ka bosana o sora ka levanta ne bona ra ngwanga o pela tse ke ta swara ka levante kana go ta diragala ya wa bona so ke bona ra go ha go change but gona ga direga go diregile ka bonako ka bona go change le nna be ke inetse ke mosadi o monte ya ne ke morata ke batho go bua maka ke re ne ke sa morate go diregile ka bonako go nkwetse gampetsa jaaka monna mo le mo heta mo nnetana gampetsa but ke accepta le nna gore o izore motho o tsamaile kana motho la ha o uto mo tsholo ja gago o na ntsa tsa tsile a kgaganye le nna kana a ntsa a ka nya mosadi a ta go tsaba a re ne le tswa thoro ngwe na ke tsara nana le lona ha tswa le tswa thoro nana le madi a ba ntsa nkisa molo a go nthekela diaparo ka ntse lona go nthekela ka diaparo a tswa kwa maitsi ka thuku ana go tsana majentse ba kolo e ngwana lo a re tsate a ke di rate batho ba mpha le kwalo la divorce borara kone ya ke be gona re go se bona motho o serious yano ne la ntane ke tsela la ntana ntsa ne ke sa tse but inkiteile ka accepta ka move ka ya go pele ka no go diragetse se se ne se nthusa thata ke gore nna ne ke sa lele mo ke beletsa mo ne ke bua no le batho ne ke communicate le bone ha be ne ka mogela situation ga be le ene ke feel gore mo tsamaile antsa gata antsa ta sheba go morago because ne re communicate thata go ranta ne temona like that o ska chesta ke go adira gala mo tselo wa go adira gala mo ngile ka utwa ke interview ke mongwa ba di presenter ranta mona le wena ne kare wena mona motho na sa o ke gore na sa ntshwanela o itse go paile na ntse ya ne re tshwallana kana kwate yana kana gore ha ngwa rona banna ha ngwa gantsi ha re jola re rata go concentrate mo go make up basadi re ba dira bante ka re go ba tshwara spatch wena o itatella nyana hela nya wa ba gore kuma ga di haja bona re wa itebala mme hela ga ela thoko maletsana kana gore ha ga ba bisa maletsana ke phasi mathata ya no ka a gra ha ke concentrate thata ka go neta gore hale ne ke concentrate mo re ke khabise yene wa bona so okay getting back to it one more. There were some stories about gore wena no khana gore we pekele some dancers and how we le robala mo di quizting and then go ngwe wena o tla bo bona go robala teng ka re gato nya ke a rata
ka yo le gore gongwe le khona gore bolo ya za teng mamisto ba robala mo teng ga Quista kore di story di simola di tswa yalo di nang gore gongwe wena ya no no igagapela because you are the main man go kwena o khona go tshwereng ka rata o khona gore go ibukela kwa ebe bana ba robana mo Quisting kana ya ke nnete kana se nnete ga se nnete situation ene ke tsaba mo yone bla yaka ha o nyetse mosadi o monte kana o tsama le mosadi o monte le di celebrity difene tsa gagwe le wena la o le monna di batla go hetsa ka wena ke sone no bona ile ha re kgaogana e be go kwala pampile ene gote Charma sex husband o mo demandi wa bona gore mo demandi le na ba ona ngona le ena ntare o ska etsa bo to behela o tsenwa ke malwetse gone ha o tsoma ka khaya gore ha to mo demandi o ke tse di dire ga mbotse bana ba ne ke ba respecta ne le bongwana ke ne nka se ke dire yalo ne le bongwana ke ne ke mo respecta le ene tota gape na ke taba ke ya go dira ine taba ile bogwaba ka Setswana sa rona ne ke tshwere package mona ne ke taba ke sena le bana ke aka no doubt no sa thokana le gore ke ga dira yalo le ene wa itse ne re tsamaisana na le ene no sana na go re nga tsuma ke kgatwa ke bana nyana tla re ntse re le go no ka re ke batla go etsa ka bona go slicer ene ga di beef ya tenne tswa mo goreng wena le slicer had well go slicer na go thabela go ngwana no mo thabela that's why no gona le beef between Charma le slicer a gona go poska gata konte a ke tlhaloganye a gona go poska gata konte phoso e gona go dira gale mo tshelo oh god can you know raya it happened gona go direga mme ne le phoso wa bona phoso ya direga go tshelo ne a ke le batla go bua ke bue nnete ke ta bua le ne le phoso mme bile la sola re tswele konto ba ntsetsa konte ne no ba se mo rotsa go entsa nano ke batla mari hitile yone ene a heta gape mo music gore go rekisiwe ga re go nne le di beef tse di tshwana le tsonetse wa bona music ga rone le story a se o bora no you can't just ne ke tole bora gone no I know ke nna go le motho ke siame le gore ke fepa no I respect that I respect gone gore ha ba re lebella go morago di dira getse you know re go dile gona neng gona batho ba ene gore le nna ka be ke sa buile bona gona neng but because ke motona and I understand gore things happen wa bona ke raya mar me have you been able go bakanya relationship ya bone o o dulela mo go yone because tota at the time they were so I don't understand how that got fumbled because everyone from Eric Ramco Records to Bowman Peas to everyone else, how were you able to keep system going? What do you think? Push a business music kore molemo ke o bata hale especially le mo successful yalo molemo o bata go la tumela o ta bona batho ba mo go wena ya kana ke tsogeletse ke medumo yalo kone ke batho gona go bala ditsala tsa mo di kae bana ba sengwe go bala ka wena ba ikgatha ka wena but ha na go le successful molemo na go roga ara ba ra tumela ya ntse ndi shaka tsene ke di avoidisa gape a ke ne ke tsama le ene khumagadi hape le ne ke mo avoid ka re ne gona go sola le megala ba golo ba mo leditse ba ngwe ba ke sa ba buise sente me le mogolo tota go sena nka re because ke so sene ke tabo ke le bagana le sone gore se sene se diragalla nna se ka nterela ka side ya basadi bangwe ba nkgogela go ba nkgogela te sene se ka diragalla le ene wa mmeo bangwe ba mosoletsa madi di contract yi do tse dintse ene ne ke lwa le dintwa tseo batho ba sa le mo go le ya gore nna ne ke motho ke tsa dio tsa mebe ke di tsenya mo di phuke be ke ditimala le tsone di kgatsone tseo ke gopola yone ga yone ne ntse o mpotsa ka yone ne ya go thagara le mothoro gore gate wena le mmeole le mokhombi ke ra le mothoro e thaiswa ke bangwe ba group gona botle ba nna le wena mothoro ka re go eo ne go tota hape ke nna ne ke sentse phakela ne kile ka jumpela group ha ke jumpa ke go ba bangwe ha ba ye thoro go ra re go ta motho wa bona a dirwa na ke go dirwa gore o na le queen e nngwe go di e go thusa ka ba go bua do tse bana lena mare sex ratile tshama ke le goa na ke sole tsore ke go kana ibile ne ke sole go mpesa ka di copy ka re go la go tele mare ile a tsela kwa ene ke hanta o itse ke a tlola di khatse
a re focus o motho a nama le madi le wena o ka dira phoso e be re tswelela le thoro ebile kana ebile ne re gone re simolola thoro ne ke boletse gore thoro ya go cancelwa nako ya teng ne go campile go se nna ke le go sele ke le ko venue kwa ke tsara ke lala ke ntse ke bankanya go venue mo se gare o tekena le banna ba di sanda ba ibisa au bo se ano kuka di sound kante nna ke avoida kha e tuka go motseko wa bona so ke dotse gore dotse ke hitle mo dotse dintsi sa music dotse ne ka dirala ha bele success mane ka ta ka tsone dotse di tshwana le tsone le ene go na le tsene di mo hisa menwana na ka se ka ne ke mo ke di level la ke bona e be ke timo ngone yone na khona go haga mana ngwa bona ke se ke tshwere phone ke be ke le letsang ke lo bona o letsa mogolwane go botsenya mo speaker o ntse o khwetsa rra mosadi o ke mosadi ya methe wa o sabeka ya a ready tselele ha wa bona o na itselele gore ne ke phantsha no se ka mbona kana bina na kwa teng le ngapanya na but you know ke re ke bona le snepe sa teng ke se teng go ntse snepe sa go ke se ngana panyana sa braya ka a le ngapanya me kana ke dilo ke ta we ha idisitse kana ha eje but me I just respect you also gore no itse go re keepa mo wena ya go ntsa rona ba ngwa re khone go itshwara tota bothato na ra phantsha ka ntlenyana re tsena mo mathateng mo wa bona ke raya no ne ke le ka go lene ke kana o itse so se bothoka mo botshelo yana ja ka re le ha yana so se re protectane se re tisa rona da so bona ile ha re kgaogana batho monthaka mo amme ga di gaona go the voice ona ntha wena ka belo wa bora wa itse batho ba ka ba ntsha di ga wena ha o batho go ntsha di ga ngwa ka re itse re ke braya go benefita wena go the voice nna ke to go benefita na e ke te pena go mpolelle ha ke lwa le mmeo la go ka go duelwa ke ma ha le gona le go duelwa madite re ka simula go lwa ha le gona le go ke tsa president ka gona gore e re ke re sena go lwa le ke go tsa ki tshute di kedi ka gona but ha le ra gona ha go mperekele ha no go kobela ha ba se ka le bala gore ha re libilwe ke setšhaba re libilwe ke bana ya ka gompieno bona re tobeditse dikgatse di dule after 20 years di tabo dintsi di tswa ngwana ke wa go di bala bana ba rona ba ithela re ralwa ene mala re di tsala ene go mo to ke sonto ntse batho ba bone ba ka tswane le strategy sa business no ba se re ba kgaoganye wa bona mme tota re diriswa ke gore ra utwana ra respectana ntwa ga e thokagale ebile ka ha e busetse gape nna le nna ke godile ke ja ka utwa re triplets le go dile ga basadi ene e ba ntera ke nne bonolo wa bona ke rata go lwa ya no tota ne sa ka mo tsenya le tsoga ne sa ka mo trai ne ke ba hape ke batla go ruta banna ba nkuto tsa sejeno ke lebile camera ke batla go ruta banna gore ha motho a kgaogana le wena the best way nna tsala le ene le lo lai nna tsala le ene gore le ena go bona success ya gago le wena o bone success ya gago le thusane ha lelwa la hella boselo bonna bokhutswana ya ke sone se bona di khatsa bo GV di le go godimo yana ke sone di khatsa gore ha na tsamaile ngwa ba ke ile ke ipola ke a mola kana ke re ke a moswelela nga bo go santerela sente nga ba re se yo gona no gona nga ba re sa go EFF kwa ra go thuntsha but I want to get into gone gore when all of this stuff is happening what about the group because I got bua gore there's 3 members on the group e bile we to we tsuta re ntse re tsweletsang kana go ha ke podcast hela ke ntse o montle mo ha re ntse re tsweletse ka yone khanya ya group gore ne la skill go pidi shares gore okay since wa go dira business ya gago ya Charma girl ga o kana ne la nna hela gone gore okay o tla nna 1/3 of the party regardless la ile go roberga go se o izore se se go tsara ke Charma ke motho o bothale o na le moga gore kana le gone go tswa ga khaya Charma gele le hara dirisana sente hara buisana sente ya no go ra gore ha go ntse yalo khaya ya di shares a ba le mo gore ha ngwa ha ka re di shares go tana go kopanya dilo ke gore re nne ha ba se re buisana mme o ne rata re nne di meeting re buisana ra go tswedisa ya e ba ntha ba re nya mme ka gore mogolwane o ile wa itshoka wa tshwara netane ke so bona le go practice go motse ka mo tsole kwa culture space aswane so ke tsala re le na ba lebela gore gona le donya ha ba dirile diphoso te e ba a mme gone mogolwane kana dio tse gore di itsege Charma yo gore a itsege o itsegile ka culture space le ene gore a itsegile ka culture space no ha go gata ka culture space go ta ba sa iterile senna se sala defense tsa rona di dingwe hela mara ne ra nna ha ba se dio tsengwe ra di ba ra ta re ntse re bankanya ne re ragile mme ano ra bankanya ne re sa ragela khakala ne re rile ana re sutiste ra bankanya ra boela monnetane but like botsure ke king as much as happy respect Charma tota nna ke ha
wena da ide ya gone gore e be ile gore la ile go jampelane kumpieno ke we can pick up the pieces ha dia ska thara thata because hanga be le monno mo tota hanga bo le nna ke tlo ka be ke irile a tla be inile fok kantelenyana nka be ile gore ke irile o itse re busa di shares tsa me ga ba sa khone gore renne so tota I want to give you credit for that hape so go sa kana mme o tsamile kana go album yene ile ya scooter ile yo ne re ha ile la ke le go gongwa ke kaname kana go magae go ga rona kwa o ya gae go ga lona gore go ikitisa pheo go ga lona o itela ile one betsa ya no strate ha o tso ga busi go pota go moraga ntu o tontse o te seguta ke kwa ke mo kurante KABELO Mogwe is not only crying for a stolen wife. Charma girl has disappeared with the famed Ekentolo brand and their latest release. KABELO pina wizuru ngoyana o tontwela na go. Wizuru pina ya hard rock. Pina hard rock na idresu instrument. Abanta ke na ke diretse go na hard rock wa ke ke na hard rock ke na ke diretse instrument gape ke na le joma se go moneta ha tswa ka mo re pina ki aba o pela bonte ka na bua ka story sa lenyalo la rona le gore ke ya mpoka my baby hard rock what daliwa ka motho ke na kwa nthaga ndilo o tore ditse pina motho wa ngolota chama ke Charma, you're wrong. Yeah. Kuri uturi na go togela lo go nyana go tswa ba go ga bo rutaganya kore la nna ke motho kore hela nna ntsa itsoro o dira motho o ntse ya yo strong go le kae no ga ba go tlhaloganya na ntaloganya that from hanging out with you now and having had a chance to interview her I can understand where gona le common link thing because but don't ba rona botso out of nowhere mara bu seriousness ba rona le bone wa bo le mo ga bu ire o ilo o ngofotsa story se sengwana araga madoda re ana le reole ka kwa so yana ba khwetsa nna ke a South Africa so ke tsama ka Z4 na kwate yano madoda omorara madoda omorara motho a se KB a re ke KB o ya South Africa ora o go dira yana monna wa motho o go dira go South Africa music aba mara yey KABELO ka South Africa o dira madi aka ja go bolelwa ke motho ele o ngotsere mo motho yana go bolelela yana a mo ragela gore ne ke ntse ke itse gore o bona yo o tsayo motho yo mo itse gore yo itswa ke nnayo o gwa ntse le ena ba mo raga da so bona ngo uto bantse bare yo a go raga ibile go ntshetsa le pina gore ke tsaba lo bua because ka ya la ka ra ke re thoya tenne ke na le madoda so no ke tse stories a teng sa re di gore le mo go nna bibile be ke di ba la re tsere le dana ne ke bona energy ya teng gore tota gona go a go pe gona na ke go pla thore ngwana ke go pla le go be ke ka bona go ba batla ba ke na le madoda bana go tsetse go phala phekwa ka go pla energy ya na teng ke bona gore sister ga pele ene tota na se happy tota ke ra ela a re tsweleng ya re tswalele ke tripia mo strategy so as far as pina ya no how se tsole ko ntle kwana batho ne ba go halerato le ntseng yang I mean no aira no azama wa khona gore because na sa perform lo ene anymore so how were you able to keep going because no sana le gina le go teng KABELO Mogwe go thukoko you had to go with the group o isore KABELO on plan a teng le ha kae o isore la ke boje dilo la le pila go ra kwa diwa ke rata gore ke mona dilo ine ka bona dilo go because ke gopola Charma a dile ka hit a le ko Phikwe nna ke le ko Paje ene ba shona ba nna ba le ba mantshwabisi ba nkolota le bona ke ba kwa le mo di banner kanti ba tswa even na bone ba go kwala di banner ba tswa go di banner ba ikwala go Charma ora re kwa go atala but tsatsi ke sentse ke le bogala le rato la batho ba ko Paje ke dira show ya me ke le nosi the way batho ba ntse ka teng mo stage ne ke tsore ke re mo agro juro kwa ke hate di cadet ba bitso ya di officer cadet ba ampegile mo no wa di jeja ampegile mo a ntsenya mo stage wa bona so ke performance ata ka performa ne ke sa performa sharp but no khona bona batho ke a go tetse go tetse ba mphale rato go Paje gore go mo gatene go dira gore no go se motho le rato le ngotso go nela go kasane ke gopola ke bona le bagolo ba ta tlabo ba sa tsene ba re no re ntsha madi hela for KB gore a ye go pele gore batho ba mpha mme hela gona le hane le dangerous thing Facebook ba ta go boka out ba re no na re na le KB ba wina di fene tsa go tsa Facebook go di show go di holo go ta opela ditilo Charma ena ta ditse ka ya no ona to bodiwa o ska
go le ke dingwe tse re di bue ke na le ene ha ngwe re bua re o ska tsamana le modumo wa Facebook ba ta gore ba re re ta gore le teko show ya gago maitsi ba seo no show ene re bua ka one khalele ya ke le ga tenebal batho ba dira hela yalo batho ba dira hela batho na banta ba mpoka ba ntsa ba ntshulletsa go godimo ba re ya KV ke re batho kana ba mgudira bothokela ka go mpolelela mme go di holo kwa ga batho kana batho ba go dira bothoko ba ntse ba latela lo ena no no nna ke batla go botsa ka onda ya think KB ya gone gore because like I say ke ithutile dilo le ba hirile ke motho le mamisto because ya re ke batla go ipotsa gore a ke dio tsene le di dira mmogo because ne ke se ke bone o pa ira ya lo a bona mo ene gore gona le mosadi o eleng gore o rentisa le se botsogo dijo mo teng ga go moholong e bo go nna le o rentisang le batho ba di drinki e bo ha gongwe le bating gore sengwe le sengwe se dueletse mo teng ga golo so rona ke re le se o hip hop artist wa go tlabong ga o itse le gore ba rele madi a teng ke a eng ga o itse gore le dijo tse le tsa bomang wena wa go emela khate ya go le bating so the first time ke va le Charma ne ka bona gore le na le khate mo cause ne ka bona gore go mo ke mfumo o ithutile go so ke ra ile le dirang kana ne re dira yalo na ibile le go itekisa tsa neta ne re rekisa dijo le drink gore go tsa ba holo ha mo example let's say wa go tsa holo le hututu o ira yang house mo bongwe batho ba reka go dirisa motho ngwe le ene o reka stolo a se reka mo go rona ebile ena go rekisetsa batho ba tse dingwe rona ra itekela ra go itekisetsa go di big tsone tse re rekisetsa batho ba re itekela store madi a lo re show ya dira sente le rona mme re te tekile se go blile se la le ne a thuba tlhogo ne rona ka mokgwa ne re dira business ka te gore go rona mo ne le business totala go bua nnete a re ja le seditse thata ne re taka business engwe ile rona le dingalo rona ba re ja le seditse tota go bua nnete no to this day I no poke kile ka bona ira business just like you guys so now you start being able to perform more I want to the album to killing what you release by yourself listener le Charma or nela emela gone gore lentil release di album ja album ye engwe ya kokomchane ke ne ka entsha ke bitsa ke culture space ke nsahela but kokomchana kwa lebella ke yone ne ke ya pina ya tonkana a ke tsama nang sala ba mare scooter na ke motho ka rata go dira so nka re go tsosa modumo be kere ya na ka go ntsha go te tonkana be kere koela ka ra scooter o itse se bitswa go te stututu be kere koela mothaleng wa stututu pina tena ya arabiwa ya ke batla go tsoga modumo ya batho ba ntebetse ke batla so se ba ka bua ka sone be ke ntsa mare ene le monate ke ne ka utela ene Charma ntare pina ene re eletsa mothoro ke re go hane ke gatile go but hela ke ngwadi ya lo motsene ke di ntshahela ke sa kwa le sente ene ke di ntshahela ke go bona gona le pina yone ke re kokomchane mo engwe ne ke bua ke re ke monate wa nakwana wa bona ke monate wa nakwana wa bona so ke bua gore khaele ke monate wa nakwana ke sukiri yana ile nakwana ya shoga ya hela go di to bua re tshwana di wela manno ke se engwe ne ke re mabolekana ke se pietse mo go te mabolekana ne ke re ke ba talente telle ke la o vida ke ne ke ra ga di fene ba bue ke gopola le kwa re bithu botho a itobetsa ke kopa lente telele mama ke nyale wa bo kutara kana go ra tshoga go rena kwa te batho nafsa ka nyo nga bua ne ke nsahela gona la kan sapina le BK Proctor ya mogwana mo ena album ya teo so ke le ka go feature le tsidingwe borare album hela itle ya dira gore ano ke tsene ke album ya di beisane ya di beisane that's my jam ora hana ngwa ke le go ga ke le beletse TV ke bona maausi maausi ke yo ke be ke ta ke heta ke molata go mafike ke molletsa ba re nya re ka tara buisana nya lene a ba itumela gore ke kopanye lene be re tsamana ra Zimbabwe ra go itira go Zimbabwe. What is the beisane about ba di beisane because na ke na le understand di beisane e bua ka dotse dintsi e bua ka megopo e bebedi go jela seshabo le parity e bua ka no na ke understand e bua hela ka bonte ja motho a mme ha ya kwa ntsore o tolela le di beisane wa bona o na le ka mogwantsa da so mana ne ena le dipuo tse ile tsa yona ya utlwa ke ne ka dira ke re o rapa go tsena ka pampiri jwane
o sena hela mme ke ntse ya bana mme ene ga ya tele bo amaro a kwa tsena go rapa o sa tshwara pampiri o sa tshwara permit jwale a tsena wa heta go heta lo ya bo gantsi mme ke gore wa izra boselo ha kwa ha ka te go te ja nyara tsa zero ra o rapa o ta shera le di mausu tse ro ba ke o sing no, I feel you completely. But what's more digitization? Yeah. When what's more Spotify, bo Apple, Boeing. Yeah. O le mo abatho ba ile gore ba irile madi ka distribution ya di hard copy. Yeah. O change la game ya gago ya nyano gona no nyano. Go bereka ya. Re ntse ra tsena. La ntana re sa tlhaloganya game ya teng. But ntse re be re ithuta. Borare ya no simtsore ntse re kwadisa di album ka sengwe ka sengwe ka di album tsa rona di dintse ya kra hape dingwe o ta suna hape wa sontsore wa approach ba bangwe o ba bolelele ba thaloganye so sa go nana gore to tsenya madi jana mme re ntse re simtse go di lathela batho ba ntse ba simtse go nona le company engwe ha ke company ya ga tswa Mozambique kana tswa kae ha the Africana ke ne tsere dipina tsa rona ka bontsi ke tsa bona la ha ro tsenya mo Facebook netana ro wa di checka mo TikTok di kwadilwe ke tsa bone wa bona ya no re sontse re kha yo re the best way gore re gone go claim dipina tsa rona beke ke gore le rona re kwa di dipina tsa rona a ke rona re na le di rights re na le dipampiri ta ba gore tsenya dilo tse stankana sa gore dipina tse ke tsa lona ke tsa culture space so ndo tse di ke tsone go thusa gone go ta bo kwa di sa teko bo Spotify ba go thusa one at this what distribution DSPs distribution DSPs digital streaming platform go no go eta bo sino sonzo ba go botsa dipotso tse dintsi mara ke tsara re ntse re kwadisitse tse dingwe re ntse re tsamaka se one by one so bona ba Africana ke gona ka motho ata ba ata mo Botswana ba re o na le publishing company signang bo na le workshop e bra go tlatswa kwa so motho ate go tla ba tsa di rights ba go dira gona ditiragalo tse di diragetse especially ga o ntsha album a hiti ka go mo ga tswa go ithuta le gore re bone go diragetse mo bo Vulindela go diragetse ga ba gata go diragala mo culture space go na le go mo go tsate vision copy go batwa batho hela ba go opela dipina tsa lona kore a lore ke ba South Africa go batwa hela bana ba batle ba opela bo Kulenyane di opela ka mantswe Kulenyane wa ba di opela ka mantswe ile ya bona batho go mo nano ke re jampile ka ntse go mo lo ga letellega le tswa go utlwa pina te e te di album tsa te di te wa bona yana ke go mana le khoa mo netaneng wa ke ntse ke se roba ke mmolelela ke mo rena go bore ke tiro ke a rona ke a rona mo nna ta bua khante ko nane ha ra go bona le bone ba di lawyer tsa rona go South Africa ka rona re na le office ba nisa ba nna ha batse gore re kwadiswe mo bo Samro gore re kwadiswe mo ati sire ke ati sara something sa ona ya Samro le sara ina le sate Samrel ati something sa ona lo ke South Africa le yone ke South Africa re kwadiswe mo ya Nascam mo ya ko Namibia re kwadiswe ya Zim from sa ona ya Zimbabwe ya rona e rileng yone kwa a ke re lone ya rialo ya re gore it's but from neighboring territories but ya rona ke la through bomo gore ha ba khone gore ba go letsela go Samro ha ise ba re tsele ba re kolota re koletiwa madi a mantsi ka kwa mongwe na ntshebetsa mo ne ke na le mongwe maloba a ntshebetsa ntare KABELO go ka kwana la koloti gore le khone go duelwa so le dire yana so na le ba le itsolla koletiwa ka le teleng check ke tekele bolele mano a my relationship ya lona as culture space with bomo intseja no na re siame hela le bomo ke a te ha gona le sengwe ke a ba ke re ska ka re bomo cosbox nya cosbox le la ra thuswa ke di artist dingwe a ke tsona no le mo teng mo a bona a lizibo le thabanga nane ke siyo nane ka wa tronkung nya me ne ke te go bona o itse ke na le ne ke te go no na ka go kwa o kwa mara go mo gona ga nkubisa le go tirong go radio go bua tse ndo tse because the relationship tsena kana o itse dintsam and that's one thing saying gore ke respect ka wena gore go na independent mo culture space leng gone ha go lete gore batho ba influence ga le ipuelela so rona bangwe ga go motho tla ba ile gore mo platformong ya batho ba bangwe and then how simolla o bua dio ka batho wa bolela gore la re sa go bua and then dio tsa go di channel polo ya ka go tshwara ya me bone ba bereka after
so ndi ga tsone tsela cause boze be ga gamatsa se ne terela ngwa o itebetse o bona sengwanyana se re gwatsha se le se ka change bosolo ja o sa tshwanela nako le ga makana ke ma 45 thebe kana ke makae mo le mare mbieno ga khona go le mmehela le bone ke fila lone cause bone ra e bolela ka gore gona le dituelo tsene duelo ba tsene le dintse go morago ne re se re duelo na kwate ne re sa kana kana go ne re tsogetse ke mekubokubo e be sa kgona go kwadisa sente ha yo mwa ya tswa wa go kwadisa yo mwa a tswa go kwadisa yana e be le tso ba kopana le rona malo be ra go kopana le bone sente ba dile sa go ba le bone re ba re ya notisa yana yana ke ga re ke taba tsama ka style sa South Africa ha ke ba to ba bolele le se ka ba bolele no le se ka ba lona malo ba bolele now all I'm saying is that like ultimately they have to make sure ba khona gore ba re hold this sengane nyana go Kulenyane le recordile di artist di le kae right now Kulenyane re berekile le ke la recorda Mantshwabisi no na le group engwe ne diriswa ke Boramunyaku Ramunyaku ile ne na ke la na le group ile ya gagwa le Nosi go tswa ba boata tsena mo triple R ne na le triple R yone ya Boramzara le mthako wa ku Mantshwabisi o mongwe re tsela ka giso ke kago Abigail ra mokweche penele ba bitsa le bomdala ba bitsa ba bitsa go triple R ba bitsa hip hop engwe ya mala ba ke no se feature ba bomdala ba hora riano le bone ka bobone le bone kana so se dira yo ngwe le wena sta go dira galela le bone ka bobone ha ba khona go bereka bote ba paletse go bereka le nna bone ka bobone le bone ba ga sa go bereka bote. So what do you think about only active artists gona no nyana o le KABELO santse le re la performer go sign di artists tse dingwe a ga o tse gore go mo go difficult go dingalo le studio but will you still do it though le studio hela ha ona le studio sa go bore o le artist o boro senya di artist dingwe ba fila gore dipina tsa bona wa ba sabotage because you are no because wa go ba sabotage na ke fila gore ba go utsule dipina tsa bone wa bone ga zate itladi na dintsintse ha ba side engwana kana o culture space o re ka di artist dingwe motho ngwa ba batla go le senya leina ya le bola leina la culture space I bona the best way ke gore na re ne re recorda rona ka borona di artist ya le rona la artist ke batla go ithusa ke a tsamalene go studio sa batla go dira go sone ke go mo thusa ke a te ke thusa ba le bantsi. I want to talk more about South Africa and the planet's culture space for South Africa because re bua le ka CB as well the new music that you have out now ka gore bona your legs are planted in Botswana but you want to be able gore we go ne kwana yana what is the new plan what are we trying to do real culture space with the South African love yele na leone because I ke go bolela motsweding FM ra se utwa dipina tsa setso ga re ke di re khoma ga re ke di khoma level e bana no bona what are you going to do 2024 going forward gona le tsela engwe go tira ya go 2025 tsala culture space ta bo tena 20 years so re batla gore ka nna go e bertara show a re tsora go dira go South Africa kana go dira mo Botswana mme ha ile re go dira go mo Botswana ito ba hape entsha thoro ka rona ha re hellela mo Botswana ma tsa mangwa ba re emetse gore batla re itisedio tse dintse se re plana se re batla go irekisetsa le di company tse dingwe ba gona gore ba isa le gore tsa bona ke e bela ko pele batho ba ntse ba botsa wena KB wa go dira show ya go le no sile nna ya me ke ya 2025 tsela te ya go no ko kona ta ba go dira show ene ke tsone di plans tsa mna tse di tona thata definitely yana ke batla go tsena mo di collaboration mo ribitsa trade a ke re ne ke le go ram khore go tse kwana ke re khola matsogo kwana so ne ribitsa trade gore re ska nna gore we run traditionally le ke trade man so ke le sa collaborate ra batho no ke sa re lona le Eric Ramco here everyone mo traditionally kona no nyana ke kopana le shoes braya ka ya machesa go etsa quest o go etsa mo go ditshane root guys ke mo ithola ke a te go palele ke braka ke mrata blind shoes la bona both ka bontsinti from bo Mairase to all of Majita o tla mo traditionally ke di brata ka so ke aba bona tko you guys are the most successful traditional group I've ever seen over 20 years why go sena collaboration or at least le thusanyo from kelelo ga go ba ngwe ke ba approaches o ba lekile go ba check ba bangwe ne ke ba checka ke sa ba utwe motho ela ke re e ke tsela re ile ke se collaborate le ene a bora re aba tokala ke the late go master ke ne university re setile ra go dira pina rote but ba bangwe ke ba approaches ditiro ke buile le ene
kana kwa tengwane ke fila rona ile gone a tswa kwa na tswa e bora re yana ke bona gore ngwe tsatsini ngota bua le nna ra dira ke mongwe batho ke ba approach gore dire mara yona ntsha pina le Charma ke be ke ra enya ha sna ntsha pina le Charma nga motudisa ngwaga pele e se kana karano ke etsa gore Charma a dira na ke ka ha ela yalo so be ke habe ga ya tono e lebelela Charma ne ka o feature ba borre la ke feature ba bomme ke strategy sa rona no gore berekela mme go bona Mickey 20 years later the team is still together nna ke simola go tshoga gore a ke ganya gone gore Batswana gate ra tswana wa bona ya le mo music wa Setswana ga re na nako for each other and ha go bona bokopano bo bontsenyano I mean le mo hip hop nyona mo Botswana go ntsalo ha gongwe batho ba ngwa ba berekele ba bangwe because maybe ba tshaba competition mo go bone wena ke feel gore ba go tshaba nna ke feel gore ba gore nna ke ba approach ba le bantsi even na ke tsana re e bile di kakapa ke na le bona go mafiki before kana ba thubegile kana ba ntse ba mmogo ba na le bona ba go dithuba ruba ke na ka bua le bona ke ba kre ke go pa re ha le lona le kakanya go ntsha pina le nna ke le emetse le malo wa ba nthaila ba re kha ya go ere mo go pula o ronetse yana ke tsara re go ba nela nako go ba re ra go ntsha pina le KB ra go ya apaya mara go na le di artists tse dingwela tse di konte tse le gore ke tsela gore nna ke ti gona mthako double up le no tshotso ke ntse pina le ene mo Botswana mo go tswa ke na le pina le malome Victor malome Victor wa Mosotho pina teng monate no gape banyana ntsoranyana teng monate to ne re le pina ya boranga ne re tsenya re la tla hip hop gona le ha ke betsa ate ke no must so ya no bothata ya teng gore ra re ile a tshotsa re ntse pina a ba nna le bothata le khatso tsa di company so salang kopa gore na mapele re ka ro ka no ha tswa e ba le mo gore ntse pina le rona ya no ba re ba bona le hura le la culture space ba re ya no ba sumtso mo yone o pina yone e tla itse nga ba motho go tsa tsama no you know why also ha ba blow mo Botswana go change makeup wa bona I mean a lot of South African artists ba hela ba ka tsenya loto a ka nyano bana le culture space so ke go mo ke go utapina so me di artist ya tsone ja ka re bua ke di emetse ka bontsi ke di emetse a ba go re feature na mongwe le mongwe le lona ba hip hop go roga dipina tsa rona tse di na le go tsamaelana no re se mo tsa count re se mo rago count ya nate hey Skebo all right I want to get into your favorites but ba ileng gore lwana we to ba lebelele in our industry over the years. Let's say the 20 years into more music more traditional. Your top 5 traditional groups mo Botswana. England. Yeah. Cuz it go trend. Yeah, no. Because it's the Godfather talking. Ke tsela hore we disamaise ka 5 4 3 2 1. Ke tsela hore one tha tota bua nete ke di legend Stiga Sola yeah why legend Stiga Sola ke legend o ke kana motho wa tile music traditional o itsege Stiga Sola ngila peza ko South Africa before di lona rena le television ka kwano ka pina ma melody yeah ke mogaka gape ke mongwe wa batho ba dilo ke rate music ha ke ile maukwa ke etsentate na tamitse wana ke le no bata go pela na tsa maletsa ka tara kana mo sport o mole so ne re mo itse re mo twice so ke hule ke ntse ke mo follow le ha mpona wa itse o bata go bona nna go nna go ke 6 dira ebile nna go nna go nna re gakolla gore le itse gore mela le ntse successful se ka la itebala ha le ke a morata di pina tsa di kwala le tsone ke a di rata beautiful stuff nka itumela tsa silengwe ne ke ntse ke ipletse mo botselo re batla go sengwa go ba etela di legend ke tsama ke ntse ke dira di pina le bone mo tsama ka camera kana mo tsama le tsa gompelo se ke se lemogileng ka gore if we need to document your thing like gona no nyana how we tsore how special this is for me gore be ke na lo yena gona no nyana it's very very special for me because le gona le maletinyana ba ileng gore le nna ke ba etella pele mara at the same time now etella nna pele wa bona ke raya ka tsela tse dintsi blind so I really appreciate that. Number 4 ke Maxi Magauta le ne ke mongwe wa ba gaka tota ba ba dirile ke mongwe wa batho ba dirile lona rate music is he hard to work with while it's not pina let's start the pina
Okay. Ene gore ene ka bo ene a go bereka le ene tsotsore le ena ba ratile mme le ene ke la rata gore o rata go rileng ya no kila o thata blind sister ka re o na I love her we've worked together on different things as far as the ensemble le boeng mare go motseng mo studio go impossible ya tota mme ne ke la batla go dira pina ke tsara re ena ke motho ra ngwana go se rata go challenge na batle gore ka ba re intshitse nako ha ke re na di dikganya na hale na re wa entsa be ke ne ho ha ke se ke bate ta re bua ka ona khantse ntse gore nako tsa teng na fila gone gore go rileng ka lona and other traditional people na fila gore le tsa style sa gagwe ka nneleng no ke tsala re ene mo selo la gaisa a re tsa style sa ne sa opele ja ka ene ne le farologanye mara nka rona le bifile batho ba traditional me nkila go na ya go dirisa producer ra rona se ke sitse re sa itse but ile a tswa kwa na be re thokoma ka re tota music ya rona ne sa tsamaelana rona kana producer ra rona ne ra go go yene re na le di-instrument tsa rona ka so bona re sena bothata le gore ma wa go recorda ko ke mongwe wa batho ba re le ene ke mongwe wa batho ba dirile gore music wa rona o respectiwe ka ko South Africa ka so bona ke mo respecta le ene ya rate ya mo music la utwana go sengwa la itana ka dijabana go ntsalo mme ke motho re ra dirisana ya thata number 3 ke tsela gore ke tana ke ntse ganela mo netane batho ba ke fila ke ba gaka ke machesa ya o bona machesa nna go ya ka nna ke ngwa di group tse le gore tota o bua nna ha ne ba ka ta go nna ba ntha ba re ka o le mona a rona o ka re gakolla gore nka bara ke re tshwaragana le boele ka style sene machesa ya tsama ka sone ne se le good tota ebile ke bona batho ba dirile gore le rona re tsene ka kwa kana machesa ke ne le traditional dance ne le tona ne le tona tota thata wa bona so ke na le bona ke bangwe batho ba respecta tota ba nkgakolola relationship ya lona le Eric Ramquenzi yang as culture spears Eric ke motho le ha go nna go South Africa na nteletsa la ha re ntsha pina album ela ha etswa Eric wa nteletsa ndanya o ndo to antare KV wa go re ke motho on respecta ke motho o bua le nna ne ke ipoletse gore ngwe tare ha matsieme na go na record matsieme lo bakwa o tantare KV ta o hete ka pina engwe hela but motho mo le mo na le di plan tsa gagwe go ngota bua nako a go re Muzenda ke ndai ya gona gore okay cool wa itse gore gona go mothusa wena wa itse gore gona le kwa go thusang teng go palang go tshwara phone no ngwe ke tsela rongwe na ke fila gore ngwe ene o na le di-plan tse ele tsa gagwe because ne ke ntse nna ne ke le ready gore ke utlwa ntare kana ke a record ne ke ntse ba nthomela di-clip ba ntse ba recorda kwa be ke re ngwe ta utlwa ntare ha o to go lathela engwe hela nyana ka kwano ke motho le ne ra mo respect ebile ke mo gaka tota ya mo sendela message ke mo gaka tota ke mongwe wa batho ba le gore ke ne ke rata style na itota ebile o bua ne to ka re o ka boela ko style se le sa bogologolo no se ka samekelo mo gore Eric bogologolo hale mo studio me o tsore go le different ka because tota he had le ta ke batla gore batho ba hip hop gore o tsore go ntsang because ne go recordiwa matsogo they actually recorded it on top of clap mo keyboarding and then mixing what thing me like goof so goof is more hip hop so little bass at the more Presley hip hop and then Thando kwazi o tswa ku KZN and then Eric and Kimoto traditional so it was like a ne ke a bona tsana mo so I don't know gore lona how do you choose engineers le producer le choose go ntse rona tota ne la ga ro Joma se go na dira everything tota ke re the late Joma se go mo go robala ka kagiso o na dira everything ene so bora ra harta tsa ka kwano na ra ira bata e bra o tsa go te touch lene na le style sa gagwe ke na rata ntsetso ne tsa bo ya hard rock ya Charma gele go tswa na re tswa go be ke go na le mo go te PJ ke ne thaba o tswa ko mahalape le no nantse ke nantse se bo sibi so le na yona ne di hit go tswa ya no tse dingwe tse ba dirisa jazzman ma tsana ke dirisa ene thata because na tota dirisa na me mo go le motho producer a ka lebela mo di album tsa culture space tsote mo di sleeve ta bona go le go te KABELO Mogwe executive producer ne ke na le sabe le gompieno Charma album mo le ngwa ya dira wa heta kana wa ntsara ya studio rote we tararo wa go nthedisa because wa itse ha ke letsa di keyboard ha ke le mmehela tsebe ya go retsa music ke na le yone magranya ha o ka le tswa mo style sa ga Charma thata boela ka wa bona style sa go kise ka Charma go motho le kwasa
Yeah. Because sound that thing kana we so rentang. Ke motho a dule completely from traditional about now. Keraf ne tla ile gradual ana it's more can talk. We sound that thing e be na much more more now. We zo ne re leveletsi. Hona le nako ne batho ba rata go ha o te go reka Facebook na go tseng mo e bona. Batho ba khala kwasa di ka soka sa ke do tsa batho hey ha na le benda kwasa gone ya go atala Charma mo di show tsa bosigo tse go a tsena Franco di show tsa bosigo tse go a tsena ya re Charma ne re mo gadisetsa gore a ye gone ka kodi kataretse ka ne le stable na le benda nyane ngwana maleti yana so was that accident that's when I first heard it do it so na le benda ne in marina ha na le accident ba go ba thokala aba boatsa ba bangwe ka go side ya rona because ne re dirisana ngwa ra tsamala go thusa ka re bangwe a kre ano o dira no sna ro ka re but hela jaaka ke bua ke nna ne re mo ganisetsa go ne na tota bua ne mo culture space ne re sa dira music gore ngwa re o dira for fun na ne re la madi ne re tageta sengwe se re tsenyetsa madi so ne re mo ganisetsa go kwasa ka no gore bereke ne go tla seng o ta ba ta ka pina senta ta ka pina matebela re ha itsana hape lo te ba re tshentshentse be tsena be ya go kwasa o ta utsa go tase go ta dira ga ya wa bona ta go binwa go tase kwa o rara yana go mo hela go mo dira gore yana a nne le dipina tse ka re ke tsa kwasa ha o ka lebele mo album ha go a ka thoka pina kwasa a ka thoka pina disco e ka re close le malatsi hape ene tota ke all in one o mo tsenya hale wa tsena o mo tsena ko musical wa tsena ene tota ona le talent ya music mo le gone ke le ka ba ra batho ka renya ko ene ke motho gore ha go setse go tsena mo music ona khona go thanya bosigo ga kwa la pina ha wa go thangwa go concentrate mo pine motho tsa music ka mashete yano go ke tsara style sa tena se tutwa ke gore ne re bona gore sa ka re senyetsa sengwana ya ke batla go tsena mo go number 2 Mr. Mogwe I get 3 ke 3 2 I get ke bile ka ba chesa ke number 3 number 4 is Maxi and number 5 is Dikakapa I see we get Dikakapa I see sticker song ana ha re tswa ha ke ta tsena mo group ya Dikakapa ke ne nka tsena mo yone ka teng go master na ira mongwa sena di judge amo a horo wala ka the funny story kala go master go marakeng o mosakele ku mo le polla ka kwana le bo time ila bona mo thago ra ru tsera which time ya ke phone la time ke bona ka time kana mo ke go master wa go itse this was the first time ke bona time a tsubisana le mo so tota ke braai ke mo ratang blind so rest in peace to him ba o tota go bona ke ba tshisa ke discipline le ka ba as group e na le di beef le group tse dingwe tsa borangana ke group e na le respect thata mo di group tsa borangana kana re ba itela konte kana le tsotla le go bana le konte le dirisane gore la go tsena ya mo stage ta bolena le bo ntando le na le di group tse dingwe tse di harloganye ba ipua bona ba o tsena ya ha le tsamga la go tsengwa kana go e se yone but la tsotla le dirisane even le motho o selecta ngwe la go thomagana ha le re tile ka selector gona re dirise selector a le mo hela ha le ba shota ka le thoa re dirisane go re ha le konte ha re le dirisane ba bona ha le re ke maroko ha le a shota le bona at least phakela la go thanya lot mo le mo a khonne go bona ha ro balate so ke ngwa di group ke ba ratela discipline la re kopana le bone re nna re go itumelanye wa bona ya ke ngwa di group tse ke respecta le bone la tota nka ba rahela ke ba ra kere jaaka rona ka na go tseng batho ba te ba file go ka ha ba rutwe nna ke file le bona so re la ba ka tsholetsa hale le hale maletsi a ba boa ke ba utwa ba boa ba imaketa ba re ba bona ba go roa ke bona di member tse dingwe mo ensemble ye ngwana bo nyana yana gore ke ba bona ka matoditodi ba me I just hope as a unit ba go ba buile thata and then number 1 ke culture space number 1 no ha ka visa culture space yo ina ntsele ko hela ko ya number 1 tota ke ya go nna ka re ke visa group ya konte me motho a tatswa mone ma o sikana ke ngwana mono ke ma ausi mausi le koma ke ntsapina lene ke ene motho malazana mo borangane ona choreography ya gagwe e go godimo thata o tswa go mo lepolole o tswa go mo lepolole mme o nyetse go South Africa ya no tsa so o bonye
so ke tsela gore o simotse ka kwano mo bokwena madiba ka kwano mo Botswana so re mitsa ke Motswana ba ke mongwe ba tswela gore na success a go ke ka rata le go participate a go le gore ha be ile ke mitsa ke miletsa collaboration tsa metsothe pina di beisane ke hit pina magadi ke hit wa bona so mo se se dira lene ke ne motho ibile after Charmas na go ikemela hale ke se ke ntse dipina lene ile ke ntse dipina lene ke a go mperekela lena ke a go mperekela but ke sontse bona ke mo respecta lene gape a se motho wa modumo wa gore nyo na sa re nya ka bere ke tontsha dipina tse le wena gore ke nne ka re replace Charma o nyetswe ke motho o nyetswe one respect bitsana khaitsedi yake ibile a so re ka kopala le Charma ba sinala la re ke nna wa bona so ba respecta lene Charma wa mo respecta ke sontse ke sa ratlile ka ena so lona ha o bereka o lebella boitshwaro ba motho ya nna tota o bua neta ke bereka le motho ke lebella le motho a itshwara ka te o sona le PP o ta go bolelela gore ona ta bolelle bafana ba rare gona monna motona o tile le change metsama yo ha tsamaisana ke go polana gona le party engwe ne re dirile go khale kwa ya no gore ha dikolo di tswalwa yana form 5 ba tswala no ba no go viditso bana ya batho go apa ya no gona di artist di mo tse di tile ha e be ke lebelle ke go ke bana ba dikolo e be ke ra bibi ke ntsamari ke tshwara e tla ke bua hela ke doja so ne ke bona ga te ke khaka mo swabo so ke motho ke rata gore ha ke tsena te go nne le gore discipline gore ka on that tip also ke sa go discipline because discipline eo e ne le gore re ntse re bona ra bua ka ganyena ga ditiro gore no ema le bakanyana pele ga ka mmotsa gore re ka bereka mmo ya development wa bona ya gone gore o bereka le mo traditionaling batho ba apara matlalo these bodies exposed batho bang ba dipelwana what advice do you give to basetsana le basimane ba ene gore ba mo traditionaling gore ba iphemele yang from dilalome ha kitse gore ba is there something you can say or le ho go for bone because like I say batho ha re tshwana so how can these young people be safe amongst ba bangwe you know ba sa tshabe gore ka tirong I don't know how ke tsela gore music wa rona o swana le music wa go mahatsekwa ra tla ba bona gore ba tsena mo stage ba aperea mme ga ba dira halo ke ditiralo tse ke ba rona bona ba tla ba aperea le ba dira halo ke dio tsa go nna se se botlhokwa le ke rona re tsore re bona re ikgale maya kana tsotso re itsore a le rona le ngwana o dira ngwana mosana o izolo wena o tona le ngwana mosana kana o tona le stokolo sa mosana se sentse yalo so se botlhokwa le ke re tsotso re iphe discipline ile kana dio tse dingwe di botlhoko ha o di dira nna ke tekere ha ngwe wa go ja monate o dira yana ka moso mo ditwa di go dira galela a di sari ke ne ka rata one day re ile thoro gore bana yana ka re ba tsosa modumo o gore ka rengwa ha ke ba tse sente wa tswa kra bangwe ba to fila o ka re hatike na le go sa ba tshwara sente na no ke sa itse go dira ya good Charma o le Charma o bitsa meeting ka rengwa Charma o ra go mphantsha ka ndi Charma na ya go khalemela bana yana a re lebelle duze ka bere ke motho rata go sameka KABELO go letsa gare ga batsana KABELO bile ke twa ke bona semga lona go be yana ha ka re le ra lona le batarano a gagamatse yana a se mna tswe mo go lona gore ano am protector ne ke soletse ngwana go ate re KABELO wa le thokomela ba loto le tsaya ka bana ba gagwe yana gore nna tota ke tsela gore tse dingwe tse dilo motho a le wena mo tshelo ga re wena ka bo wena o ikhaleme ka re nna di artist re mo mathateng re lebilwe ke batho go nna motho go na re phakela go tsoga bo bona phone e lentse ntela re menetse snap o ta sona go re itshware o sa sona go tola dipeng o itshware o ikhaleme because dio tsene go gona go gogela especially rona ra South Africa ke la hatsele lengwe le le gore ha ka go grepa ka ngwana ka kwa se tso to hula o te ona payment so re duela ha go tlo re ya tise ka kwa di duela bana ja o ka ipotsa go re salary e ka re ke ya me ngwaga me duela ngwana ka kgwedi ke bosolo jo bontsa ga re ithokomele le rona ka kwa ba gona go suna di festere re ne motega dikoloi mme ga re tswe pelo gore ga re ha gore gogele ra itshwara itse ngile ra ba re thoboga one day ne re ile venda gora no gona le party maitse gora na le batho ba radio engwe ka kwa ko ya njelele ko venda kwa ne le phala so ara sana gora re ya no maitsiwa ba jentsa le batho ba
tilela ka bo mme go busy so nna kwa wele cup culture space ke a rela ra go itebella di game yero phagala majenza ka ba how guys let's ka batho ya kwere ba o itse ke nna ke re ntse ka te rona na ra relela na ne re itshamekela la lona la re libile na tota ha re bato ka o ska dira so se re ka moso mo phagala o tsoga o ta sa itsore o dirile ka la o dirile selo kana o tshotse drinking yana go enole ska re phagala bontso go te a tsoga ta re bolele na re maloma go declare ya ne no la ke nna ke bolela majita ke ro ha mo time apela ga stage ane tso go ga ncaza mo ane tso go bula dizipi o ita re na sa ire le kabelo ya lo maabane ya ke motho ile gore dai re wa I dira call go bana sa ga go nantsa a harasa majita go rata ba go ja monato ana kwana mme madu a te ba ta a se monate ke la utwana go setso o bua o te mme no itse dingwa ga tsa ngwana o ha o dialo lo so sumana no o tswa mone go se se ngwela go ga selo go tsa dingwa mme go se dira go motho ya go se dira go motho o bo se dira ka khaela ya gore no nnetan ao ke ra re ao jaaka nna ke le motho a di package ngwa ke na le package ya me tsuma ka go tswela ngwana dipelo nna le motho tota ke nyala basadi ba ba ntena ke go nyala mosadi o mo ntele gompieno wa bona I'm going to have to shut it down re tlo go tswana go re tswaleng just a little bit yeah before re bua ka CB go tile yang gore wena le Charma le quarantine mmogo yeah during COVID nya ne re motho ke na re bua e bela go nna stuck mo COVID mmogo jang hara stuck mo COVID bana ba bua hela ho ga tena lo ena during COVID nya go na nna go ne re ke na celebrate sengwe ne khona go ya no I've seen that house is beautiful so I'd want to stay there for COVID no ne khona gore ke go yene ko re ka COVID ko ana gona go nna le bo Charma Charma kana o ska mona la ke mosadi wa lwapa na go tse dingwe so ke motho gona dio tse di tshwale bo metshelo yana so ile re ile COVID ya go tsena na tshotse dijo tse dintsi go bo rare go ntare ta o tse dijo la go jala ka re na le ngwana rote ngwana na nna go gonna ora ta o tse le bana dijo gore ke a go nekwa gone mme ke go fla story se sengwe se ke ka tshwara ke road block hale ba jentse ntse ke ba re guys sa go le bona ke ba subetsa di message tsa ga Charma yana wa jentse ba totomisa dio tse dintsi guys ke re ke a go Charma le sentse totomisa ine ba halitsi ine ba ke ra ma police ya kantle ba ntogela ke tsa mo ne ke go tsa dijo na kwa te gone ne ke go tsa dijo gone hape le go ne ke rata go nna ke ntse ke mo check ka rona go tsa te nna ne ke tsere bana kana ngwana go ngwana a setsa le nosi le gore ke mo check a ke tshwana gore ke nne ke ntse ke mo latelela ngwana go ngota ga go bapa le nna no gape le tswa ga gape especially because of the story you told us we sort of it makes us more deep into understanding where you guys are from, and I think more people but I appreciate that you guys are soulmates forever. I want to talk about CB CB recordile ke nna kwa COVID ke go plana kwa denera South Africa a ba le tsa manager a morare a ke manager ke nna ke morare mogolo o gana re ntshapina so manager ena ba rata idea te lo nna be re rata ka ne re ntse le baka le re sa go pele rote e bora ra go recorder ne re ka go PJ mo Mogoditsane mo go studio se ne go tenele sa Kunda okay ne ra go go apiri kana ke kwa go se nthumo go bapale Mamelodi side batlo ba mo tselele ya e tswa go SSKB wa go ela mo tsele ga bane kwa mo tselele go no ho sefalana ka go no ho side yo tjartanyana teng ya hana ene ne recorder te go no go e ba pile le ba ga le double story nya neng wa thank you le ba ga le double story go no ne tra album wa go so bora ra go tra ne pina ene tota pina e tile re dire instrument za re itse instrument ra South Africa ke ga ne ke na le manager a re boa kwa a ba e opela lanta wa utlwa lanta ne go lega motho CB hana net be ma we sama ba ya ka ntwa ngolega a be ke potela ka ha be ke kwala be ke le nna ke raga ka ra go mo monate na ne re batla go dira na go tsengwa rone le pina yana e bua so ta ena ba ra se mama ena ba khobokane tsengwana ba batho ana
ba boelane ba khobagantse ngwana ba so ke dipuo tse re itwaetsetse ebile ke tsone di dira gore re rekise mme le ha o kopana le rona la re kopana le ma botshelo nna tota mo botshelo jamela ja ka ke bolele batho ke motho ke rata peace kana maga la le wena no ntwantsi le ene na ntwantsi kgona ipula ke kgona go ja dijo gona le nako ngwe ke le ka ithela a stakile ko le ya bone phane ke na ka tsamaya ka tsa thaere ka ya mahala penele go bapala mahala pe ka go ba purchase ka ba busetsa koloi gore na ke tsa dilo ke di baga na ke itselela bosolo jame ene go mate go nthusa go nthusela batho ba ntse ba re kabelo ko ro ta jima le ha ba itse gore go nna go tsama ke itumiswa gore na ka itselela wa bona So what are we going to do? Release Stepping under Culture Spears. Yeah. Does this mean what we are releasing a new album? No. Oh, Korano Nyana. Rira simolo ngasi irankaro. Narkletse akentolo Charma Girl Culture Spears ka di album. Mo ga di single mo ke dio tse gore it's recent in that batho ga bontsi ntse ba release material o montsi ka go le one go ntse ya di single is ke sone style se le sirang. Go ana go le mo style ase ke semutse ile ke sena go ntsha album ya Kokomchane be ke bona ngare e tsosa modi gore nna ke ta sala ke ntse ke system modimo ke culture space batho ba ngo bona ngo di brand tsa bona ja ka Charma wa nna e gola thata le Ramzala ne e gola thata ke be ke ra nya gompieno ta ke dira ile KABELO Mogwe be ke dira ile Kulenyane ke tsa lina la Kulenyane le be ke sema ke ntshane ke ne ha o ka lebela album a tene go Kulenyane le di album tse lo di lebelle ya le bante go lo te Kulenyane le di artists tse dingwe go kola maina di artists tse dingwe ke feature le di artists tse dingwe so yone le ne ke feature le Charma ela mo go yone le pina le ene be ke ta ke dira engwe go tikotsio le ene ba etsa etsenya go Charma kwa so my goodness, man. Yeah. And I think just to close it down, well, can I like guys? So I'll give me let's blind or da Brian. 1040 December 2022, and like you've already told us, you know, one of your siblings on our Tokahala. Where now on Nyana, as you know, life got this smaller on the hand. What are you looking forward to the most? I know Nalebon Nana, you know, Nale business, but what is KABELO looking forward to? As far as the man and also the business, Culture Spears. Na bona lo se dingwe tse ke di dira se ke batla re ke bona di netane ke ona le helo le lengwana ibile ke batla di artist ale ka sane ona le ke kwala ke re Oscar heta phanda ke le helo le ngore le rana le rekisa dijo to re tsenya maroko mo teng mo tsa dite ke motho ha ke molemi mo ruina ke ha kae le mo phanda street out mo phanda la o botsa re Oscar heta phanda ke ha kae re ke nna ke go bona o travel a lot and ena ile go mo tsileng yona teng ya lo ja mona te gore I'm always jealous tata ke so go twa ka re na botshelo ke botsa ja ka bontsi so se gore hape ke molemo morui ya na kwa mpona go morake o ka se go dumela gore nna mo botshelo ya ma kwa ntsa wa ngisa morake wa rengwa ke go sotega ke go survive wa ntsa wa ngisa masimo re ka go survive nna go lengwa kwa ngisa te ke sela botshelo jo yana ke motho ke molemo morui ke na le dipudi na le dinku na le dikgomo so ke tsara ra ke ntse go tsweletse ke na le helo le lengwa le ntswele tau ha ba ta le bula ere batho ba tile mona gote a re ra go bona go Culture Space nnate le late ke ntse ka la ga ke iketile ke tsone di plan tsa me ke ntse ke ya go pele mme hele ke batla bona le yone Culture Space e gola ja ka bona ompieno ana ke bilela re to re kisa thata mo dio tsa digital tsa digital digital but I'm just happy on gore le lona le itatletse mo teng because music wa lona is so international mo le gore at least a motho a batla go itse a be le mona ela link mata go nna re khabatwa ke batho kana batho bang ba dirisa di Apple music wa lona ba sa o bone go telele ana ba romanya motho a le go mahatsa ke ibile to tsenya le music wa lona ba batla Android wa bona so re heletse re fosa ga ro tsenye wa bona now I'm too happy and I've always wanted to know gore are you related to Samantha Mogwe in any way ke se fane ya sala hatse gore pina ya ngwana e kae o bloise ngwana le ena nele international hit ya lo bona ke la but like se fane I just wanted to know that Brian ka itumela any last words nya tota hela mahoko a bohelo hela ke gore se nka se bua ke se ne ke ntse ke se bua la gore batho ba tswa ba itse gore stop us ke sa tla stop us rona ke stop us le hatse ba se protect go se ngwe ke in total in museum ja kana le bo deep selolwana ke museum ya mo tsontsore sana se dira konte re ithute mo go ena da ka rena le bo amantle montsho ke museum le ene Culture Space so ba go dilo tse le tsa rona ha re di protect ha re di protect me hela ha re kwa re ya te re tsamae re itse gore music re ithute mo go ba bangwa ha o tsena mo ga bonne mo
re botse re go thuse Yes, sir. mme le rona ga bana ba re kopa thuso re ba thuse re futurang le digroup tse di tako tsa music o change-ile gompieno go na le mapiano batho ba dio di change-ile so ga re o ne o ntse o tsamaya ntse o utswagale le gale ba se ke ba gagama go jaaka gompieno ke na le pina e nngwe e ke ya go e producer leo ate ubuntu setse ke bile ke setse ke di Hey, they're part of the family here. so ke tsela re tshotse ba batho ba be ba re kape ba so ba re kape nka nna ka sponsora batho ba ya South Africa ba go shoota go Come on now, KB. Thank you so much. And I don't think Nagwe was enough. But you kopa part 2. Nena ke na bothata ha batho ba defender di ka kopa part 2 a ke na bothata ke itumela braya ka thank you so minga much. ba tsatsi ngwa ba dile part 2 le le ba bedi Charma le ka ke le ka No ra go mokomba Charma go Charma ke ba tota o mitsa moya ga wa le no se pele go tswa go re bitsa le ba bedi after she's coming, she's definitely gonna come. Thank you so much braya ka so much for hanging out with us. We'll see you soon enough. CB is the new single out by Culture Spears, and I hope you guys check it out, man. This has been PODI-CAST, and shout out to bartender Pink Gin. They also have some juice. Over check they are over. It's been large, guys. See you next week. Sharp. Peace. Of different identities. PODI-CAST with BSCAR.